غالبانро муҳокима намекунанд. Шахси муносиб ба ин гуфтаҳо ҳамин Дел Галпин ҳисобида мешавад. Вай давраи донишомӯзӣ дар коллеҷ роҳбари дастаи футболи Нотр-Дам чемпиони мамлакат дар соли 1930 буд. давраи хаткунии вай ба вақти номусоиде рост омад, вақте ки аз буҳронҳо ҷойҳои корӣ дурусте набуд. барои ҳамин ҳам вай аввал корманди банк ва баъдан он ба соҳаи кино ба кор рафт. кор карда ягон қадар аз кори худ қонеъ набуд. баъди ин Галпин ба фурӯхтани аппаратҳои шунавоӣ сар кард. қариб 2 сол ба ин коре ки ба вай маъқул набуд машғул гардид. вале агар вай ба тақдир тан дода ҳамин тавр хомӯш гаштан мегашт, ҳеҷ гоҳ пеш намерафт. вай дар аввал хост ки соҳиби ҷойи ёрдамчии мудири фурӯшгоҳ гардад ва албатта ба ин вазифа соҳиб гардид ва акнун дар ин вазифа кор карда истода ва имкон дошт ки боз фурсати муносиберо нигоҳ карда интизор шавад. раиси садорати ширкати Диктограф Продактс ки ҳарифи ширкате ки дар он Галпин кор мекард, баъден Галпинро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод ва ӯро ба суҳбати хоса даъват намуд. дар охири суҳбаташон аллакай Галпин мудири бахши фурӯши шӯъбаи ин ширкати калон таъин гардида буд. барои озмудани ин корманди нав ҷаноби Эндрюс ба Флорида 3 моҳа ба сафар рафт, зеро фаҳмиданӣ буд ки ин мудири нави гирифтааш чӣ тавр кор мекунад ва чӣ натиҷае ба даст меорад. вай ё шино карда пеш рафта одами муваффақ мегардад ва ё ин ки кор карда натавониста ғарқ мешавад. вале ден ғарқ нашуда шино карда пеш рафт. ба вай қувваи рӯҳу тавоное ки мураббии дастаи футболи командааш Кнут Рок омӯзонда буд мададгорӣ кард. Кнут Рок ҳамеша мегуфт ки ғолибонро муҳокима намекунанд ва ба бохтагон касе коре надорад ва Галпин ҳамеша ин суханҳоро дар ёдаш дошт ва чунон ба кор андармон шуд ки баъди чанде муовини сардор гардид. барои бисёриҳо ба ин дараҷаҳо расидан қариб 10 сола зиёд хизмати содиқона зарур буд, вале барои Галпин ин масофаро дар тӯли 6 моҳ тай кардану ба даст овардан муяссар гардид. ана дар ҳамин асоси фалсафаи ман мебошад ки мо ба боло баромада пеш меравем ва ё ин ки дар қарм меистем аз худи мо вобастагии калон дорад ки мо воқеаву ҳодисотҳоро дар шароити зарурӣ шудани назорат бурда тавонистанамонро бояд вобаста гардонем ва аз пайи имконияту шароитҳои мусоид гардем. агар асло дар қарр наистед, фикри дигареро ки ман ба шумо расондан мехоҳам ки ҳам муваффақият ва ҳам бобарорӣ ин натиҷаҳо аз бисёр ҷиҳат ба одатҳо вобастагӣ дорад. ман беягон дудилагию боварӣ дорам ки иттифоқу дӯстии Дон Галпин ва мураббии бузурги худ Нотр-Дам дар дили Галпин меҳру муҳаббатро ва шӯъларо, қудрати хоҳиши ғалабакуниро дар зеҳну шуъури вай хеле хуб бедор карда тавониста буд. зеро ин ки дастаи маълуму машҳури оламгаштаи Нотр-Дам ба ҳама маълуму машҳур буд. яке аз омилҳои асосии муваффақшавӣ ва пешравиро ман дар мисоли писарам Блеер ки бо Галпин гуфтушунид оиди вазифае дар ширкати Галпин барои ба кор даромадан дошт гуфта метавонам. ҷаноби Галпин ба писари ман ҳамагӣ нисфи маошро доданӣ шудааст. ба ҳамин шарт вайро ба кор қабул карданӣ шуда. ҳолон ки дигар ширкате рақиби ҳамин ширкати Галпин барои пурра додани маошаш розигӣ дода буд. ман тамоми ҳаққу ҳуқуқҳои падариамро, тамоми ақлу фаросатамро истифода бурда
бурдам, то ки ин ки писарамро ба таклифи галпин розӣ кунонам. ман писарамро розӣ карда тавонистам, ки ба маоши кам ҳам, ба нисфи маош ҳам розӣ шавад кор кунад. зеро ин хела имконияти ҳамкорӣ намудан дар ҳамин хела ҷо бо ҳамин хела шахси оқилу доно ва муваффақу бобарор ҳеҷ гоҳ музди каме надорад, мушкилиҳою сахтиҳоро писанд намекунад ва дар ҳама шароитҳо худро идора карда метавонад. ҳамкорӣ бо чунин шахс худ як бахти баланду иқболи нек аст. муваффақияту бобаробарии калоне мебошад, ки ба ягон хела маблағ онро баҳогузорӣ карда намешавад. дар қар ҳамеша ҳолати дилгиркунандаи ҳукмрон аст, ки хушҳолие намеорад. ана барои ҳамин ҳам ман хостам, ки ҳарчи беҳтар ҳолатҳоеро, ки оғози кор аз вазъият тои ногувор сар мешавад, роҳи ҳалли ин масъаларо, яъне роҳҳои баромадани ин вазъияти ногуворро нишон доданӣ хостам. худатонро реклама кунед. ҳамон зане, ки нақшаи муфассалро барои писараш сохта буд, баъди ин кори худ хеле ҳам пешниҳодҳои зиёде гирифт. аз тамоми гӯшаҳои канори мамлакат ба вай муроҷиат менамоянд, ки оиди сохтани чунин нақшаҳои ба онҳо нақшаҳои хубу бобарор ба онҳо ҳамкорӣ кунад. аслоҳо фикр кардан лозим нест, ки дар нақшаи сохтаи зан бо роҳи ҳиллаву найранг сифатҳо нишон дода мешудааст. ин тавр нест. ҳамаи гап дар он аст, ки зан дар нақшаи худаш сохтааш албатта ҳам манфиатҳои харидорро ва ҳам инчунин манфиатҳои фурӯшандаро ба ҳисоб гирифта нақша сохтааст. зеро нақшаи устокорона сохтааш албатта ҳам хароҷоти кардаашро пурра баргардонда мешавад. агар шумо ин нақшаро дар ҷои зарурӣ ва ҷои муваффақ корбаст намоед, аз ин шумо бурди калоне хоҳед кард. ин назария метавонад аз духтур, аз ҳуқуқшинос ва ё аз муҳандис дида зиёдтар даромад дода тавонад, ки онҳо гарчанде ки донишгоҳ ё ин ки коллеҷро хатм карда чанд сол хонда бошанд ҳам, агар шумо назарии хубу беҳтару хубтаре доред, пас ҳаракат кунед, аз пайи он шавед, онро пешниҳод кунед, онро иҷро кунед. донишҳои махсуси тахассусӣ ҳам қадру қимати зиёде доранд. аз ҳамин сабаб ҳам ба онҳо талаботу таклифот ҳамеша мавҷуд аст. маҳорату кордонии шахс асосан аз тасаввурот ва таҳайюлот, инчунин фикру ақидаи зарурӣ иборат аст, ки ба нақшаҳои аниқ ин хоҳишу фикру андешаҳоро дароварда барои ба даст овардани фоида корбаст карда мешавад. агар шумо нақшае доред ё ин ки тасаввуроту назарии хубе доред, пас метавонед аз ҳамин нақшаву назарияҳои худ истифода намоеду ба пеш равед. аввал амал кунед ва шумо хоҳишатонро муваффақ хоҳед шуд. соҳиби боигарию сарват хоҳед шуд, албатта ба шарте, ки хоҳишҳои шумо аниқ бошанд. аз хотир набароред, ки назария ин чизи аз ҳама асосӣ мебошад. фикру андешаҳо барои ёдоварӣ. дониш ин фақат қувваи эҳтимолӣ аст. шумо бояд ҳамин тавр донишҳоятонро ташкил намуда кор фармуда тавонед, то ки барои сохтани нақшаи амаликунӣ барои мақсади муайяне равона карда шавад. мабодо шумо донишеро, ки аз дигар шахсони хиратманд гирифтаед ва ё аз таҷрибаи рӯзгор омӯхтаед, асло пас назанед. қадри ин дониш ҳам хеле баланд мебошад. зеро Генри Фордро гарчанде бесаводу ҷоҳил гуфта баъзеҳо номида бошанд ҳам, вале сарватманди бузурге гашт. ҳамаи 5 сарчашмаҳои донишро истифода бурданро омӯзед. дониш гирифтану донишманд шудан душвор нест. агар ки шумо назарии қобили қабулу фоидаоваре дошта бошед, пас метавонед аз он истифода бурда оқилона кор кунед, то ин ки ба шумо фоида орад. ин кор махсусан ба шахсоне, ки аз 60 сола болотар мебошанд, манфиатнок аст. боз як нақша назария, ки дар ин ҳама қисм нишон дода шудааст, шуморо метавонад то 10 сол пеш барад. дониш ин роҳ
سوی ثروتمندشوی میباشد و شرطی که شما دانید که کدام راه را انتخاب میکنید و به کدام راه روانه میگردید. باب ششم، قدم پنجم به سوی ثروتمندشوی. تصورات یا که تخیلات. همه امکانیت های شما در تصورات شما میباشد که این استخوان عقل و خرد میباشد و وی میتواند قوه عقلانه را به عمل تطبیق نماید. تصورات این همان استخوانی است که در آن خواهش ها و نقشه ها تحریزی کرده می شوند. حرکت کنید، تکان دادن، خواهش کردن، همه اینها ذهن و شعور ما را به حرکت می آورند. بیهوده نگفتند که انسان قابلیت آنچه را که تصور می کند در عمل اجرا کردن را دارد. در 50 سال آخر با یاری تصورات خود انسانیت خیلی هم مقدار زیادی قوه های طبیعت را آموخته به خود تابع رام کرده توانست که آن از طول تمام دوره زندگانی زمان پیشینش و دست آوردهش خیلی زیادتر می باشد. انسانیت خیلی هم عاقلانه هوا را از خود کرد. از مسافه میلیون ها میل ها سیستم آفتابی را آموخته برآمد و حتی مسافه، وزن و ترکیبش را معین کرده توانست و همه این با واسطه تصورات ها یا تخیلات ها می باشد. انسان قوه سرعت حرکت را آموخته زیاد کرده توانست که سرعت حرکت از سرعت پنجشوی روشنایی هم پیش گذشته رفته است، ولی حالا همه امکانیت ها یا شرایط های تصورات را پورا استفاده برده نشده است. انیقترش انسانیت تا به قریبی خودش پی بود که وی با چنین قابلیت صاحب است و قدم های اولین را گذاشته ایستاده است. تصورات صنعی و ایجادی. وظیفه تصور کردن اساساً در نمود صنعی و ایجادی یعنی تصورات صنعی و تصورات ایجادی معلوم می‌گردد. تصورات صنعی با یاری این نمود انسان ها همین نظریه ها، برنامه ها و فکر و اندیشه های معلوم را از نو دیده برآمده کارکرد میکنند. این نمود تصورات چیزی نوی نبوده، چیزی نوی نمیسازد، بلکه از تجربه، آموزش و فکر و اندیشه های گذشته استفاده برده آن را تکمیل میدهد. از این نمود تصورات اساساً اختراعکاران استفاده برده میتوانند. تصورات ایجادی یا اینکه آفرنده ذهن انسان با یاری فهمش و فراستش همه تجربه، آموزش ها و فکر و اندیشه های گذشته را قبول نموده کارکرد میکند و دیگرگون میکند و با ذهن و شعور دیگران همکاری میکند. تصورات ایجادی به طور اتوماتیکی عمل میکند، ولی برای آنکه وی به عمل کنی سر کند ذهن و شعور باید بیدار شوند و باید خواهش زیادی را دارا باشد. شخصان بزرگی صاحب صناعت، مالیه و تاجران بابرار، موسیقی‌نوازان، شاعران، نوازندگان، نویسندگان و هنرمندان نامی همشان از تصورات ایجادی آفرنده خود استفاده کرده انسان‌های بزرگ و مشهور گردیدند. هم تصورات ایجادی و هم تصورات صنعی هم از فعالناکی بیدار می شود. خواهش این یک فکر، یک اندیشه، یک تکان می باشد. وقتی که عمل نمودن و به پول تبدیل یابی خواهش می گردد، شما البته از تصورات صنعی استفاده می برید. همینجا البته تصورات ایجادی را نیز از خاطر نبرارید. تصوراتتان را ترقی دهید. از بیکاری و بیعملی تصورات سست و بی‌مدار و ضعیف و بی‌قوت می‌گردد، ولی از بین نمی‌رود. با عمل کردن سر کنید. تصورات خودتان را به کار درآورید. از بس که در بسیار موردها تصورات صنعی را کار فرمودن لازم است و از سطح دل به این کار مشغول میشه و آن را ترقی دهید. مخصوصا در دوره ساختن نقشه‌های مخصوصی پولکارکنی این خیلی ضرور است. بعد پورا خوانده شدن کتاب و همین قسم باز برگردید و تصورات خود را مجبور کنید تا که به نقشه به پول گرداندن خواهش‌هایتان و ساختن سر کنند و کار سر کنند. مصلحت‌های ضروری را قریب در همین قسم‌ها ما فهمانیده
آورده نشان داده. اول همانها را از خود کنید. با خود انتخاب کنید که به شما معقول است و با این شرایط مساعد موافق است. وقتی که شما با عمل کنی آغاز میکنید پس خواهش هایتان خیلی زیاد میشود. همین خواهش اساسی خود را به ورق نویسید و آن را گشته و برگشته در ذهن خود در شعور خود قوی گردانید. همین خواهش خود را با آواز بلند تکرار کنید. فقط خیلی با آهستگی همین را گفته ایستاده در خاطر دارید که شما الکی قدم اولینتان را در راه به عمل برآوردن یعنی اجرا کردن فکر و اندیشه هایتان الکی گذاشته شد. خود طبیعت در کجا بودن موفقیت و باقراری را میداند. زمینه که ما در آن زندگانی میکنیم خود همه ما و شما و تمام عالمیان و این عالم مادی این همه نتیجه های تغییرات های تحولاتی می باشد که در نتیجه این از حجره های خیلی خود تشکیل یافته بعد ترقی کردند. شما با یاری قانون هایی که آنها را تغییر داده نمی شود راه ثروتمندشوی را آموزید. ولی در اول باید که خود شما این قانون ها را از خود کنید و دانید. آنها را استفاده برده توانستنتان را آموزید. بعد بارها نوشتن و تکرار نمودن از هر طرف فهمیدن. مؤلف کتاب با شما سر و اسرار راه های آینده استفاده بردن و صاحب شدن به این بایگری های این جهان را شاده داده میفهماند. اما باید اقرار شدن لازم است که در اینجا سر نهانی نیست. همه این چیزی ضروری را خود طبیعت به نمایش گذاشته است و در زمینه که ما زندگانی میکنیم و در ستاره سیاره هایی که میبینیم و در همان علفزارها همه چیزی حیاتی که دیده میشود و دیده نمیشود جای گرفته است. از روی اصول و عامل های پیشنهاد گردیده شده شما خود میفهمید که تصورات چطور کار میکنند. این همین خیلی مسئله فلسفه میباشد که به شما درباره اول میسر نمیگردد. ولی بعدی باز خواندن، باز آموختن و باز تکرار کردن و آموختن شما البته پیخست میکنید که در داخل شما یک تکان شده است و قبول کردن شما آسان و فهمیدنتان خیلی روشن شده ایستاده است. آموختن این اصول حرکتی یکباره نبوده، این پروسسی دوامدار میباشد. برای همین هم توقف نکرده کتاب را اقلا 3 مرتبه خوانده برای بعد این خود شما هم ایستادن نمیخواهید. البته باز خوانده عمل میکنید. نقشه این مبلغ است. ثروتمندشوی از نظر آغاز میگردد. نقشه در تصورات پیدا میشود. بیایید یک چند نظریه های خیلی معلوم و موفق را دیده میبریم که با یاری آنها بایگری های کلان به دست آمده است. امید میکنم که شمایان از این نقدها خدمت شایسته تصورات را به خوبی میفهمید و شما هم به دست برای آوردن حرکت میکنید و البته به دست آورده میتوانید. کمی پول مایده نرسید. 50 سال پیشتر یک طبیب پیرسال دیهاتی به شهر آمد و اسبش را بسته ماند و از در قفا وارد داروخانه گردید. زیاده از 1 ساعت طبیب و داروفروش اوید مسئله نامعلومه با آواز پست صحبت و سودا نمودند. بعد این طبیب به بیرون برآمد و یک چایجوش کلانی قدیمه ساخت و یک کفگیر چوبی یک کاولیز چوبی را گرفته به داروخانه برگشت. داروفروش این چایجوش را گرفته پره درون و بیرونش را با دقت از نظر گذراند و به طبیب $500 پول داد. این همه پول جمع نمودی وی بود. پول را گرفته طبیب پیر چیزی اساسی یعنی یک ورقه را که در آن رمز فرمول مخفی نوشته شده بود برآورده داد. برای آن چیزی که در ورق نوشته شده حتی شاهان هم نیمه ملکشان را برای دادن راضی بودند. در این ورق سخنهای سحرناکی بودند که میبایست و آن چایجوش را جوشاندن ممکن بود. ولی نه طبیب پیر و نه داروفروش جوان نمیدانستند که چه خیلی تقدیر از این چایجوش
چویجوش چقدر ثروت کلانی رو نصیب میگرداند. طبیب پیر از آن که این دستور عملش را با $500 فروخت خیلی قناعتمند بود. داروفروش نیز هیچ گمانی نداشت که این معاملات ثروت‌های گوش‌نشین و به حسابی را به وی می‌آورد که حتی این از چراغ سیخناک علاوالدین هم دیده زیادتر میباشد. داروفروش نظریه را خریداری کرد. چایجوش قدیمه، کاولز چوبین و فرمولا رمزی چنان فایده های آوردند که دکتر از آن آگاهی نداشت. این نظریه که فایده های کلانی داشت آورده بود، پیش از همه آنهایی را که فروش مشغول بودند صاحب طلاهای به حساب گرداند. این همین چایجوش کهنه از همه خریداری کلانترین شکر بوده. همه کارمندانی که به استحصال شکر وابسته‌اند از خودی نه شکرپروران سر کرده تا دیگران را با کار تامین میکنند. همین چایجوش میلیون ها عدد شیشه ها را استفاده میبرد که از این حساب زوادهای زیاد شیشه براری شب و روز به ایست کار میکنند. همین چایجوش ظرف چایجوش و قسم زیادی فروشندگان، رکلام کنندگان و دیگر کارمندان را با کار تامین میکند. محض همین چایجوش شهرچه خردکک را مشهور جهان گرداند و به هر یک ساکن آن و کار و تجارتش فایده می‌آورد. و این نظریه همکاری نمودگان در تمام جهان هم صاحب طلاهای زیاد شدند، بایگر و موفق شدند. طلاهای همین چایجوش یکی از کال چای بانفوذ جنوب را تشکیل نمود و حال آن را همیشه یاری رسان میباشد که در آن هزارها دانشجویان راههای موفق و کامیاب گشتن را می‌آموزند. اگر همین محصولات داخل چایجوش گپ زده میتوانید، پس وی تاریخ عجایب و غرایب را با بسیار زبانهای عالم گفته میداد. به هر حال یکی از همین تاریخ ها را خودمان به شمایان گفته میدیم. این حادثه در نزدیکی همان جایی که داروفروش این چایجوش را خریده بود روی داده است. مؤلف این کتاب همسرش را اولین بار در همان جای واخورده بود و این تاریخ را هم وی در همان جای در وقتی که یک جایه در همان نوشاکی با لذت و معلوم مشهور نوشیده داده بودند و از همان جا مؤلف کتاب و همسرش تکلیف خانه‌دارشوی و یک جایه زیستن را به هم دیدن شادی و مشکلی یکدیگر را گفته همدیگر را معقول کرده بودند و ازدواج کرده بودند. شما کسی که نباشید و در کجایی که استقامت نکنید و به چه کاری که مشغول نباشید، همیشه در وقت دیدن کلمه های کوکاکولا به خاطر آورید که این چیز یک نظری خردککی را پیدا شده است که ارزا کندر داروفروش با دستور عمل کمی علاوه کرد و در روی تصوراتش آن را مشهور جهان گردانید. اکنون کمی استید فکر کنید که اگر همین عامل‌ها و اصول‌هایی که در اینجا نشان داده شده است کوکاکولا را مشهور گردانده در یک کوچه در یک شهر و مملکت را تسخیر کرده است و امروز همه دولت‌های روی عالم را تسخیر کرده است و اگر به سر شما هم چنین نظری خوبه که شایسته تحسین و آفرین باشد و آیا شما هم همینطور رکورد کوکاکولا را تکرار کرده میتوانید در یک هفته صاحب میلیون گردید. این تاریخ دیگر باشد. مقال کهنه خلقی را تصدیق میکند که در آن گفته شده است هر کسی که خواهش و اراده قوی دارد البته وی حق خود را میگیرد، حقدار میشود. این تاریخ را با من استاد و هم روحانی مرحوم فرانک گانسالس نقل نموده بود. در عین دانشجویی در کالج گانسالس در سیستم آموزشی کالج کمبودی‌های زیادی را پی برده بود و اگر که وی خودش راهبر این کالج می بود ممکن که این کمبودی‌ها را برطرف و اصلاح میکرد. ولی وی قرار داد که خودش یک کالج دیگر را تشکیل کرده همه اون خواست دلش را اون کمبودی را دیگر کرده
колледжи намунавиеро ташкил кунам. вале барои ин кор $1,000,000 зарур буд. аз куҷо ин маблағро пайдо кардан мешавад? оиди ин масъала вай дар хобаш ҳам, дар бедорӣ ҳам, дар ибодаташ ҳам дар вақти кор ҳамеша дар ин бора фикру андеша мекард. зарурияти ин мақсади муайяни хоҳиши ҳам калоне ки барои вайро ба даст овардан Гонсалес ин хоҳиш кам нашуда, балки зиёдтар мешуд. вале вай роҳи соҳиби миллионшавиро ҳам ёфта натавониста буд. мумкин ба ҷои вай дигар шахс мебуд, ба худ мегуфт ки хуб дӯстам, ин фикри ту хеле хуб аст, вале ту ин маблағро пайдо карда аз куҷо ва ҳеҷ вақт пайдо карда наметавонӣ. вале Гонсалес дигар хел кард. фикронии вай дигар буд ва рафтораш ҳам дигар шуд. вай чунин мегӯяд: бори як рӯзи шанбе ман дар хона нишаста дар бораи он чи ки таи 2 соли охир фикр мекарда истода будам, фикр мекардам аз куҷо пул пайдо кунам. ҳамон рӯз ман ба худам гуфтам: акнун бас аст, бас аст фақат фикр кардан. баъди акнун амал кардан дакун. баъди расо як ҳафта ман соҳиби $1,000,000 хоҳам гашт. ман чӣ тавр ин маблағро, чӣ тавр соҳиб шуданамро намедонистам. вале кори асосиро ба ҷо овардам. қарорамро оиди муҳлат ки бояд ман мақсадамро иҷро кунам муайян намуда будам. қарор қабул карда шуда буд. ман бояд гӯям ки ҳамон вақте ки ман ин қарорро бароварда будам, ҳисси боварӣ ва эътимод ба худам хеле қавӣ дар ман буд. ман ба худам дилпур будам. даруни ҷисму ҷонам гӯё ба ман мегуфт ки барои чӣ ту ин корро барвақттар накардӣ, барои чӣ барвақттар оғоз накардӣ. ин пулҳо ҳамаи ҳамин давра туро интизор буданд. баъди ин ҳама ҳодисаҳо бо як шитобу ҷадала хеле тез шуданд. ман ба хабарнигорон хабар додам ки субҳи рӯзи оянда оиди мавзӯи агар ман соҳиби $1,000,000 шавам ва бо онро ба чӣ кор сарф мекардамро маърузае мекунам. ман дарҳол ба сохтани маъруза сар кардам ва рости гап ин барои ман душворие надошт. зеро ин маъруза таи 2 сол буд ки дар сади ман, дар фикру андешаи ман, дар шуури ман пухта расида истода буд. ин шаб ман эҳсосоти ба худ боварии калон доштанро соҳиб гашта хобидам. дар хоб дидам ки ин $1,000,000ро ман аллакай ба даст овардаму дар ҷайбам мебошад. субҳи рӯзи дигар ман аз хоб барвақттар хестаму маърузаамро бори дигар хонда баромадам ва бо ибодат кардан сар кардам. ман аз даргоҳи худованд илтиҷо мекардам ки ҳамон шахсе ки ба ман пул дода метавонад ҳамин маърузаи маро то охираш гӯш кунад ва дуруст пайхас карад ва маро фаҳмида тавонад. ва баъди ин боз ҳам ҳамин ҳисси бовариам ба худам хеле зиёд шудан гирифт ки пул ба сӯи ман аллакай омада истодааст ва ман албатта меояд. ман онро ҳис карда истодам. ман бо ҳаяҷони зиёд аз хона баромада вақте ки ба долони маҷлисгоҳ омада фаҳмидам ки матни маърузаро аз хотир бароварда дар хона фаромӯш карда монда омадам. албатта барои баргашта рафта овардани маърузаам дер шуда буд ва худоро шукр ки зеҳни ман, ҳамаи шуури ман, ҳамаи он чизи заруриро ба пуррагӣ ба ман пешниҳод намуд. вақте ки ман ба минбар баромадаму чашмонамро пӯшида ба маъруза сар кардам, ҳаминро пай бурдам ки ҷону дили ман сухан карда истодааст ва ман аз таҳти дил бо тамоми вуҷудам, бо тамоми ҳастиям сухан мекардам ва онҳо орзуҳои ба нишастагон умеду орзуҳои худро мегуфтанд. ман на танҳо ба ҳозирон муроҷиат мекардам, балки аз худованд ҳам илтиҷо мекардам. аз худо талаб мекардам, хоҳиш мекардам. ман гуфта гузаштаам ки ба ин $1,000,000 чӣ қадар
چی کردنیم؟ یعنی اگر صاحب همین قدر مبلغ گردم، پس من نقشه خودم رو بیان کردم که یک مؤسسه تعلیمی اولوجنوب تشکیل میکنم که در آن جوانان دانش و تجربه ضرور را آموزند و با برابری این عقل و خرد خود را تشکل داده ترقی میدهند. وقتی که من معروضه‌ام را به آخر رساندم و به جایم رفته نشستم، از قطار سوم یک شخص برخاست و آهسته به منبر نزدیک شد. من تصوراتی نداشتم که وی چی میکند. این شخص به منبر برآمد و دستانش را بالا برداشت و گفت: به من معروضه شما بسیار هم معقول شد. من باوری دارم که شما از عهده آنچه که گفتید البته میبرید اگر صاحب $1,000,000 گردید. من باوری خودم را به شما تصدیق کردنیم و به شما باوری دارم و به معروضه‌تان هم به باوری دارم و انا برای همین هم به شما $1,000,000 میدیم. صبح روز آینده به حجره کاری من بیایید. نام من فیلیپ آرتور می باشد و جناب آرتور به گونسالس موافق وعدهش مبلغ وعده کردهش را تحفه کرد که با آن یعنی با همین مبلغ دانشگاه تکنولوژی آرتور پیدا گردید و باعث سبب پیدایشش همین $1,000,000 گردید که حاضر هم همچون دانشگاه تکنولوژی ایلینوی معلوم و مشهور است. محض همین یک نظریه $1,000,000 را به گونسالس آورد. $1,000,000 ضروری را صاحب گشت. همین نظریه که از خواهش خیلی هم جذاب این روحانی جوان در دل میپرورید پیدا شد. شما به یک چیزی مخصوص باید اعتبار جدی دهید. گونسالس مبلغ را در مدت 36 ساعت از آن دمی که قرار قطعی قبول کرده بود نقشه کار را ترتیب داده بود به تیزی همین مبلغ را صاحب گردید. یگان چیزی نو و غیر عادی نیست که گونسالس آرزوی امید صاحب $1,000,000 شدنی را داشت و کمی امیدواری داشت که آرزویش عملی میگردد. کدام شخص آرزو نمی کند ولی قرار درستی را که همان روز یعنی همان روز خاطروی روز شنبه قبول کرده شده بود و وقتی که آن امیدهای تومن آلودش با قرار قطعی عوض گردید که من دوام یک هفته صاحب $1,000,000 میگردم گفته شده بود. همان قانونهایی که با واسطه آنها گونسالس به مقصدش رسیده است امروز هم عمل میکنند. چطوری که همان روز کار میکردند و از این روحانی جوان خیلی ماهرانه استفاده برده توانست حاضر هم کار کردیستند. این به شما هم دسترس میباشد. نقطه نظری انیق اعتبار دهید که بین ازی کندلر و فرانک گونسالس چه عمومیتی موجود بود. آنها را فهمیده توانستن حقیقتی که نظریه را به مبلغ تبدیل گردانده می شود و به شرطی که اگر قوه خواهشی سخت با تمام هستی و نقشه انیق یک جایه شود. اگر شما از آنهایی می باشید که بایگری را فقط با مهنت حلال و مشقت زیاد صاحب گشتنید، پس امیدها را به یک طرف گذارید. ثروت اگر سخن درباره ثروت حقیقی رود پس هیچگاه به انسان همچون نتیجه مهنت وزنین به دست نمی آید. ثروت این اندیشه و خواهش بزرگ می باشد. ثروت ناگهانی نمی آید. اگر عمومی کرده گوییم نظریه این شراره فکر و اندیشه ها می باشد که شما را به عمل کنی با واسطه تصورات شما وادار می کند. همه تاجران بزرگ خیلی خوب می دانند که نظریه ها برای فروش مال ها یاری عملی می رسانند. تاجران خرد این را نفهمیدند و برای آن که آنها خرد هستند بلکه آنها با تمام هستی خواهش و امیدی ثروتمند شوی ندارند. یک نشریاتی کتاب‌های ارزان بعد یک نظریه یک نویگری نوی را کرد که برای همه کار نشریات خیلی مفید بود.
کارمندان نشریات فهمیدند که بسیاری‌ها اساساً مقاومه و نام کتاب را خریداری می‌کردند ولی به مضمون کتاب کاری ندارند، اهمیت نمیدهند. این نشریات همه سرلوحه‌های کتاب‌هایی را که به فروش نمی‌رفت از نو دیگر خل کرده برآورد و قریب 1 میلیون نسخه کتاب را به تیزی فروخته توانست. در کتاب یگان کلمه و یا یگان سطر دیگر کرده نشده است. تنها بر روی مقابل کتاب‌ها نام کتاب را نو را چسبانده شده بود که نام نو خوبی گذاشته شده بود. این خیلی نظریه ها بی‌بها می باشند. نرخ و قیمت بلندی دارند. نرخ را خودی مؤلف میگذارد و اگر خواهش زیاد باشد پس به مقصدش میرسد. قریب که تاریخ همه به دست آری ثروت‌های کلان از همان روزی که مؤلف نظریه و خریدار آن به هم وا میخورند سر میشود. اندرو کارنگی در اطراف خود شخصانی را جلب کرده بود که کاری که خودش از عهده‌اش برآمده نمیتوانست آنها میتوانستند. اینها شخصانی بودند که نظریه ها را پیدا کرده آنها را به عمل تطبیق کرده میتوانستند. محض انا همین کارها وی را صاحب ثروت‌های خیلی کلان و با حشمت گردانده. میلیون‌ها آدمان به امید به دستآوری موفقیت زندگانی میکنند. ممکن است که بعضا در حقیقت بخت آمد کند ولی نقشه کشی برای این کار نادرست است. برای خود من هم محض بختی بلند و اقبال نیک برایم خنده کرد و من 20 سال حیاتم را به این مقصد صرف کردم. اینجا من واخوری خودم را با اندرو کارنگی و رازگی وی برای همکاری کردنم را در نظر دارم. انا همان وقت کارنگی به من ساختن نظری فلسفه ثروتمندشوی را از روی عامل‌های به دست درآوری ثروت کلان را فهمانده بود. از روی همین فلسفه عمل کرده هزارها شخصان صاحب بایگری گردیدند و ثروتمند شدند. آغاز کار خیلی ساده بود. نظریه به همه دسترس می باشد. در حقیقت دیگرگونی کلی در زندگی من بعد واخوری با اندرو کارنگی و راهنمایی وی آغاز گردید. ولی این همه با مقصد درستی گذاشته شده حرکت و کوشش و خواهش زیاد برای عملی شوی نیت ها عملی می گردد. گرچند در این بین ناامدها بودند، تنقیدها بودند و وقتی زیادی گذشته باشد هم ولی خواهش بزرگی و مقصد رسی همراه و همسفری من بود. ولی این همه شوق و رغبتی زیاد اوید ثروتمندشوی بود. بعد آنکه به من جناب کارنگی نظریه را داد به من ضرور بود که این نظریه را سفته کرده کارکرد کرده و وی باید که زندگی حقیقی را دوام دادن لازم بود. آهسته آهسته همین نظریه خودش یک جسم و جانی مستقل گشته. بعد این اکنون وی مرا در زندگیم همراهی کرده می بود. نظریه ها همیشه همین طور می باشند. اول شما آنها را بنیاد می کنید و بعدتر آنها قوه غیرت گرفته مستحکم شده به دعوت و به تکلیف شما را پره تصرف خواهند کرد. نظریه ها نیروهای ناعیانی می باشند ولی قوه آنها خیلی بزرگ بوده. از قوه معینه که این نظر را به عالم آورده است دیده به قوتتر و پرقوتتر می باشند. قوه آنها عمل کردن می گیرد. گرچند که اگر حتی معینه سر تسلیم شود هم زیرا نظریه خیلی پرقدرتند و تواناند. فکر و اندیشه ها برای خاطره همه وقت عمل کردن گیرید. وقتی که تصورات های صنعی و ایجادی به شما همچون دستی راست و چپ یاری می رسانند. نداشتن تصورات این سبب بسیاری نابرابری ها می باشد. ولی بودن تصورات ضروری این گروی موفقیت می باشد. ایزا کندر ساختن کوکاکولا را اختراع نکرده است
вай ин назариеро ба даст оварда тавонист ва ин ба вай боигарии хеле калони гӯшношунӣ диовард. пулу боигариҳо шуморо низ интизоранд. агар шумо ҳам аниқ донед ки ба шумо чанд миқдор ва барои чӣ онро истифода мекунед ва албатта дар ин кор агар ба шумо тасаввуроти ҳақиқӣ ёрӣ расонад. ана ҳамин хел ки як рӯҳоние ки хоҳиши зиёде дошта илтимос карда буд соҳиби $1 миллион гардид. сарватҳои калон интизори шумоянд. оғози роҳ аз як назари оддӣ як нуқтаи назаре сар мешавад. на танҳо нақша ҳатто роҳҳои нав низ ҳазорҳо ва миллионҳоро оварда метавонад. албатта ба ҳар як дастгоҳу таҷҳизот ҳам дастони моҳиру ӯҳдаборо заруранд. боби ҳафтум. қадами шашум ба сӯи сарватмандӣ. банақшадорӣ ё ин ки барномасозӣ. ба сирру асрори мағзи сар шинос шуда барои худ майдони амали дилхосро ёбед ва онро шумо роҳбарӣ намуда соҳиби маблағи калоне, соҳиби сарвату сарватмандӣ гардед. ин ба шумо дар муддати кӯтоҳе амалӣ мегардад. шумо албатта аллакай фаҳмидед ки ҳамаи дастовардҳои инсоният аз хоҳиши зиёд доштан ба амал меоянд. дар қисми гузашта оиди хоҳиш шумо маълумоти заруриро дар бораи он ки чӣ хел хоҳишҳои маблағ доштан ҳақиқатан ҳам соҳиби маблағ мегардондааст фаҳмидед. барои ба мақсадрасӣ 6 қадами устувор гузоштан шарт ва зарур мебошад. яке аз давраҳои асосии ин тартиб додани нақшаи аниқу иҷрошаванда мебошад ки бо воситаи он чӣ ки дар андеша доред амалӣ карда шавад. нақшаи ё барномаи аниқро дида мебаред. якум. ба худ барои ҳамкорӣ миқдори зарурии одамонро барои иҷрои нақшаҳоятон гирифта аз рӯи омили маркази ақлу хират амал кунед ва бояд ин ки албатта шумо пурра ба ин пешниҳод розӣ буданатон шарт ва зарур мебошад. саҳландешӣ накунед. дуюм. пеш аз он ки ин гурӯҳи кориро ташкил кардан шумо бояд муайян кунед ки ҳар як ҳамкори шумо аз ин лоиҳа чӣ бурд карда метавонад ва шумо ба вай чӣ хел пешниҳод карда метавонед. зеро ягон шахс беподоши лозимӣ бемузд ба шумо хизмат намекунад. ягон инсон дигареро барои кор даъват карда аз он ҷумла худи кас ҳам ягон умед ва хоҳишеро барои подош барои муздаш интизор мебошад. мумкин аст ки на ҳама вақт бо пул ҳақгузорӣ карда шавад. сеюм. ба ҳамаи ҳамкорону маркази ақлу хират ақаллан дар як ҳафта 2 маротиба вохӯрда ва имкон бошад ҳатто зиёдтар ҳам вохӯрӣ гузаронед то он даме ки нақшаи якҷояро сохта ин нақша шуморо қонеъ гардонда шавад. чорум. байни худ ва ҳамкорон ҳамдигарфаҳмӣ ҳурмату эҳтироми ҳамдигарро нигоҳ доштан шарт ва зарур аст. агар шумо ҳамаи ин гуфтаҳоро аз рӯи нақша иҷро карда натавонед пас нобарорӣ боис мегардад. маркази ақлу хират беягонагии ҳамкорон амал карда наметавонад. ҳамеша аз хотиратон ҳамин корҳоро набароред. якум. шумо кори хеле ҳам ба шумо заруриро машғулед. барои он ки ба муваффақият соҳиб гардед шумо бояд нақшаи бесаҳву хатои амалҳоеро дошта бошед. дуюм. шумо бояд барои иҷроиши мақсадатон ба фоидаи худ бояд таҷрибаҳои пешина, омӯзишҳои лозимӣ, маҳоратҳои табиию худододаро ва тасаввуротҳои дигар шахсони муваффақу бобарорро истифода бурда тавонед. ҳар як шахсе ки дар тиҷорат муваффақ гашта бошад ду сарватманд шуда бошад пас вай албатта аз ҳамин роҳҳову омилҳо истифода кардааст. ҳамин хел роҳҳоро тай кардан насибаш гаштааст. таҷрибаи мукаммал, маълумот, маҳорат, донишҳои зарурӣ,
муваффақшавӣ ба танҳоӣ дар ҳеҷ кас нест. кадом нақшаю барномаеро ки интихоб накунед вай бояд маҳсули ақлу хулосии якҷоя бошад. мумкин аст ки шумо созмондиҳандаи пурраи нақша бошед ва ё ин ки як қисми он бошед, вале шумо албатта ҳаракат кунед ки ин нақшаи шумо таҳлилу муҳокимаи маркази ақлу хирадро гузашта бошад. аз камбудиҳо омӯхтан лозим аст. агар нақшаи аввала кор надод, пас аз ин ҳеҷ бадӣ надорад. дигарашро созед ва иваз кунед. агар ин нақша ҳам нашаваду кор надиҳад, пас асло ҳам ноумед нашавед. аз паи сохтани дигар нақшаи мукаммалтар ки он шуморо қаноат мекунад гардед. асло аз роҳ нагардед, зеро ки бисёриҳо ана дар ҳамин ҳолатҳо аз роҳ мегарданд. аз хотир набароед ки агар нақшаи шумо кор надод, пас асло хафа нашавед ва аз паи дигар кардани нақша гардед. ана ҳамаш ҳамин хел оддӣ ва хеле содда аст. бисёри шахсони боақл бенақша асло кор намекунанд. онҳо ба кадом коре ки машғул мешаванд ҳам албатта нақшаро тартиб медиҳанд. асосии ин нақша ҳақиқат ва ҳаётӣ буда ба ҳаёт вобаста карда шуда бошад. ва аслоҳо барои аз нав сар кардан, нақша кашидан натарсед. нобарории муваққатӣ ин ҳамонро нишон медиҳад ки ҳар як нақша саҳву хатое шудааст. миллионҳо шахсон аз фақирӣ ва нодорӣ баромада наметавонанд, фақат ба он сабабе ки нақшаи дурусти амалкунӣ надоранд. ҳамин муваффақият ва комёбии шумо аз дуруст сохтани нақша вобастагӣ дорад. ҷеймс хил чанд нобарориҳоро дар вақти сохтмони роҳи оҳани шарқу ғарб дид, вале аз ин нобарориҳо ноумед нашуда ба нақшаҳои нав ба нав пеш рафтан гирифт ва охир ғалаба карда ба мақсади худ расид. генри форд низ нобарориҳо пеш омадан гирифтанд ва вай тавонист ки бо нақшаи наву хубе пешраву муваффақ гардад ва сарватманди машҳури рӯи олам гардад. вақте ки мо оиди шахсони сарватманд сухан мекунем, мо ҳамаи нобарориҳои онҳоро нодида мегирем ки то ба мақсад расидан аз сар гузаронидаанд. ягон нафари пайравони ин фалсафа бояд ба сарватмандшавии осону ба тезӣ умед набанданд, зеро бояд аз монеаҳои муваққатӣ гузаштанашон лозим аст. фақат ҳамин ки бояд ҳамаи омилҳо мусбию манфиҳоро баркаш карда боз ба сӯи мақсад рафтан зарур аст. агар шумо аз баҳри ин кор бароед, пас шумо танбалу коргурез мебошед. танбал ҳеҷ гоҳ ғалаба намекунад ва ғолибон ҳам ҳеҷ гоҳ танбал набуданд. ҳаминро бояд тамоми умр аз хотир набароред. беҳтариш ин ки ба варақе бо ҳарфҳои калон калон нависта ба ҷои намоёни овезон кунед ва пеш аз хоб рафтан ва пеш аз ба корравӣ онро хонед. вақте ки ҳамкоронро интихоб мекунед, бояд шахсонеро интихоб кунед ки воҳимачӣ набошанд, аз нобарориҳо натарсанд. баъзеҳо гумон мекунанд ки фақат пулро меорад. ин хато аст. пул ҳеҷ вақт пулро намеорад. пулҳо ҳеҷ гоҳ фикр намекунанд, ҳаракат намекунанд ва ҳама вақт хомӯшанд, вале онҳо шунавоӣ ба қуввату доранд. кадом вақте ки онҳоро даъват кунед, онҳо ба тезӣ меоянд ва ба шумо хизмат мекунанд. ҳама чизро фурӯхтан мумкин. барои муваффақшавӣ дар ҳама кор ҳам ба нақшагириро ва барномасозии хирадмандона асосӣ мебошад. мо шуморо бо баъзе дастурамалҳо барои онҳое ки нав акнун ба фурӯши хизматҳояшон оғоз кардаанд шинос мекунем. ҳам хизматҳои шахсӣ ва ҳам назариявию нуқтаи назарҳо низ фурӯхта мешаванд. вақте ки дигар моликият нест,
پس چیزی از فروختن نظریه ها و نقطه نظرها و خدمت های شخصی بهتری نیست. پس شما بهترش همین ها رو فروشید، زیرا ثروت های کلانترین هم در همین آغاز از همین آغاز گردد. راهبری از چی آغاز می‌گردد؟ اگر عمومی کرده گوییم انسانیت به دو گروه جدا می‌شود. گروه یکم اینها راهبران، پیشوایان، سرداران میباشند و گروه دوم باشد اجرا کنندگان میباشند. شما از اول باید به خود قرار قطعی قبول کنید که شما کی شدن میخواهید، اداره کننده و یا اینکه اجرا کننده. فرقیت درآمدهایی که این گروه ها خیلی میگیرند خیلی کلان میباشد. اجرا کننده ها هیچگاه چون راهبران برابر درآمد نمیگیرند، ولی آنها گاه اشتباه کرده فکر میکنند که با آنها ناعدالتانه رفتار کرده ایستادند. بسیاری راهبران امروزه پیشتر اجرا کننده بودند. آنها راهبران خوبی شدند زیرا که اجرا کنندگان عاقل و دانا بودند. اجرا کنندگان خوب همیشه از پی کارهای باصفت شده باز از راهبران هم زیاد چیزها را می‌آموزند. 11 سر و اسرار راهبری. عامل‌های اساسی راهبری اینها میباشند. یکم، ناترسی و دلیری و با جرأتی که اساساً به خودشناسی و همین کار حیات خود شما وابستگی دارد. عموماً یگان اجرا کننده در زیر دست راهبری ناعهده‌برا و نادان کار نمی‌کند. دوم، حد خود را دانستن و خود را داشته توانستن. راهبری که خودش را نظارت نمی‌کند پس دیگران را چطور نظارت می‌کند؟ خودداری کرده توانستن یک نمونه خوب است برای اجرا کنندگان، زیرا آنها در بسیار حالت‌ها به راهبران خود تقلید کردنی می‌شوند و به او مانند شدن می‌خواهند. سوم، با عدالت و با انصاف بودن. اگر همین چیز نباشد راهبر را هیچ کس حرمت و عزت نمی‌کند، وی باید راهبری نکند. چهارم، قرارهای قطعی برآوردن. راهبری که در وقت قراربراری ناعهده‌برایی و دودلگی زیاد میکند پس از وی راهبری موفق نمیبرد. پنجم، نقشه و برنامه‌های عمیق داشتن. راهبری کاردان همیشه کارهایش را به نقشه میگیرد و از روی آن عمل میکند. راهبری که بی نقشه و بی برنامه عمیق توکلی کار میکند مانند کشتی که جریان آن را گرفته میبرد مانند میباشد و دیر یا زود وی به یگان نابرابری دچار میگردد. ششم، یکی از وظیفه‌های راهبر آن است که وی باید از تابعانش دیده زیادتر کار کند. هفتم، راهبر باید شخص خوشنمود باشد. به راهبر حرمت و احترام ضرور است. تابعان راهبرانی را که از پی آبروی اعتبار خودش نیستند، آبروی اعتبار نداشته را حرمت و احترام نمی‌کنند. هشتم، راهبر باید دارای خصلت‌های حمیده، همدلی و همدیگر فهمی باشد. راهبری کاردان به کارمندانش همدردی و همدلی میکند. وی باید مشکلی و مسئله‌های آنها را فهمیده تواند و تا از دست آمدن یاری خود را رساند. نهم، راهبری کاردان باید همه طرفه از کار خود و تابعانش آگاه باشد. وی باید تمام کار را چون 5 انگشتش داند. دهم، همیشه مسئولیت و جوابگری را به گردنش گیرد. راهبری کاردان باید در کمبودی و خطاگی‌های شده مسئولیت را به گردنش گیرد. راهبری که از مسئولیت می‌گریزد و همه گناه و خطاگی و کمبودی ها را به دوش دیگران پرتافتنی می‌شود، وی در این وظیفه بلند دور و دراز کار کرده نمی‌تواند. اگر یگان کارمندان خطاگی یا که بی‌اعتباری کند، باید راهبر هم در این کار گناهکار بودن خودش را داند، فهمد. 11، همکاری کردن. راهبری کاردان باید از عهده فهمیدن و استفاده برده توانستن عامل حرکت و همکاری یکجایی را داند و تابعانش را در روحیه متحدی و همکاری تربیت کند. برای اداره کنی قدرت و توانایی خیلی ضرور می باشد و البته این با راه همکاری و متحدی به دست می آید. اداره کنی دو نمود می شود. نمود یکم و ثمراناک و این همه طرز اداره کنی همان است که بارازگی عمومی و دستگیری کارمندان می باشد. نمود دیگر اداره کنی این با راه مجبور کنی و نبودن همدیگر فهمی و همدیگر یاریدهی می باشد. تاریخ انسانیت
меомӯзонад ки зӯроварӣ ва маҷбуркунӣ дер намепояд. аз байнравии диктатура, шоҳигариҳо ва абарқудратҳо мисоли зинда шуда метавонад. ҳамаи ин онро нишон медиҳад ки ҳеҷ гоҳ одамон ба зулму шиканҷа ҳамеша дер тоқат карда наметавонанд. мисолҳои зиндаи ин суханҳо Наполеон, Гитлер, Муссолини мебошанд. оқибати кори ҳамаи онҳо нохуб буд. идоракуние ки дар асоси розигӣ ҳамдигарфаҳмӣ умумӣ мебошад, ин сарчашмаи ягонаи рӯшноӣ ва пешравӣ мебошад, ки ба инсоният умед мебандад. омилҳои навтарини идоракунӣ дар худ ҳамин 11 хусусиятҳои худро доранд ва ба ин тамом намешаванд. ҳар касе ки ҳамин хусусиятҳоро ба кори худ, ба кори идоракунии худаш ба асос мегирад, вай албатта ба худаш имкониятҳои фаровони идоракунии ҳамаи табақаҳои ҷамъиятро соҳиб мегардад. хатогиҳою камбудиҳои роҳбарӣ. акнун мо камбудию хатогиҳои роҳбаронро дида мебарем, ки ба нобарорӣ дучор гаштанд. зеро муҳим аст, ки кадом хатоиҳо дигар такрор нагарданд. якум, надоштани маҳорати ҳисобгирии ҳама амалиётҳо. роҳбари кордон бояд ҳама кору фаъолияташро то майдачӯйдаҳояш пешакӣ бояд ба ҳисоб гирад. вай ҳеҷ гоҳ набояд масъалаи якбора пайдошударо ба қафоб напартояд. бисёри корро баҳона накунад. агар роҳбар ҳамин хел сабабҷӯӣ карда бошад, пас ин нишонаи беқувватӣ ва бесалоҳияти роҳбариро буданашро нишон медиҳад. роҳбаре ки муваффақу бобарор шудани аст вазифадор аст, то ки ба ҳамаи масъалаҳои ба кори вай вобаста бударо дуруст фаҳмида аз пайи иҷрои он гардад. албатта дар ин кор вай бояд аз маҳорати кордонии ҷонишинҳояш ва мутахассисонаш истифода барад. дуюм, омода набудан ба ҳамдигарфаҳмӣ. роҳбари бо маҳорат бояд ҳамеша барои иҷрои он корҳое ки вай аз дигарон иҷроишашро талаб мекунад омода бошад. аз рӯи мақоли он ки ба касе ки зиёд дода шудааст, пас аз вай зиёдтар пурсида мешавад. инро бояд ҳама роҳбарон донанд ва аз рӯи он амал кунанд. сеюм, интизор шудан ба подоши дониш. ба ҷои он ки донишро ба кор сарф кардан, дар тамоми рӯи олам ба одамон барои донишашон пул намедиҳанд, балки барои амали иҷро кардаашон, барои кори кардаашон ва ё дигаронро кор фармуда тавонистанашон пул медиҳанд. чорум, тарсу ҳарос аз рақобати иҷрокунандагон. роҳбаре ки аз тарси он ки рӯзи ин иҷрокунандагонаш ҷои онро соҳиб мегарданд, бояд дилпур бошад, ки аз тарсу ҳаросро баҳс накунад. агар тарсидан гирад, пас аниқ ҷояшро дигарон гирифтанашон мумкин аст. роҳбарӣ ба маънию дурандеш ҳамин нозукиҳои кори худро ба шогирдонаш меомӯзонад ва дар оянда ба ҷои худ онҳоро пешбарӣ мекунад ва аз ин албатта вай зиёдтар манфиат мебинад. роҳбаре ки ҳамаи кору амалҳои худро ба хубӣ медонаду ва мефаҳмад, ки аз дуруст истифода бурда тавонистани маҳорати корбарии худаш ва дигарон метавонад ки зиёдтар манфиат биёрад ва манфиат худаш ҳам бинад. панҷум, надонистани тасаввуроти дуруст. агар роҳбар тасаввуроти лозимӣ надошта бошад, пас вай аз баъзе ҳодисаю масъалаҳои ногаҳон пайдошуда худро гум карда нақшаи дуруст кашида наметавонад ва сабаронокии роҳбарии вай хеле паст мешавад. шашум, худпарастӣ. роҳбаре ки ҳамаи муваффақиятҳо ва бобарориҳою комёбиҳоро ба худаш нисбат медиҳад, бояд донад ки аз ин кор зердастонаш меранҷанд. роҳбари оқилу доно ҳамеша ҳамаи комёбию пешравиҳою муваффақиятҳоро бо дигарон бо ҳам мебинад. вай бояд назорат барад, то ки шахсоне ки хеле хубу самаранок меҳнат карданд, қадрдонӣ карда шаванд. ҳафтум, худро дошта натавонистан, худро ба даст гирифта натавонистан.
همه زیردستان روبرانی‌ро سردارانی‌ро که با احساسات داده شده خودشان را سری وقت اداره کرده نمیتوانند درست حرمت و احترام نمیکنند. هشتم، گم شدن باوری و صمیمیت. درستش از همین پونکت از همین جا باید خطاگی روبر را سر کردن لازم بود. روبری که به وظیفه خود صادق نباشد دیر کار نمی کند. با این خیلی شخص دیگر مناسبت درست کردن نمی کند و به بدبینی دیگران گرفتار می گردد و این برای وی پاداش درست است. صادق نبودن به گفتار و به رفتار این یکی از سبب‌های نابرابری در همه عمل‌های انسانیت می باشد. نهم، خودنمایی در راهبری. راهبری عاقل هیچ گاه باید زیردستانش را نهرساند، به آنها جبر و ظلم نکند و آبروی اعتبارش را و با راه‌های دیگر یعنی با همدیگر فهمی، راست قولی، عدالت پیشگی و کاردانیش به دست آورد. دهم، خودنمایش‌دهی به عنوان و به مقام. راهبری عاقل و دانا را به عنوان و به مقامش هم همه حرمت و احترام میکند. خود تعریف کنی از حد زیاد، نشان دادن نرخ‌های خود، مدح و ستایش خود، این همه در پیش کاردانی و پاکی او هیچ است. ما عمومی کرده سهو و خطاهای راهبری را نشان داده توانستیم. همین خطاها را هم باعث نابرابری راهبران میگردد. اگر شما راهبر باشید و به خودتان باوری داشته باشید پس حرکت کنید که همین کمبودی و خطاگی ها را تکرار نکنید. برای راهبری همه جا همین زمینه ها لازمه. من یک چند ساحه هایی که به آنها راهبران نو و معاصر ضرورند و برای آنها امکانیت های زیاد موجودند. یکم، بحران زمان حاضره شرایط به وجود آورده است که راهبران نوی و سیستم سیاست و سیاست شناسی خیلی ضرورند. دوم، دیگرگونی ها در ساحه نظام بانکداری در نظر است و به این ساحه هم راهبران ارزنده ضرور است. سوم، در ساحه صنعت نیز راهبران نو ضرور است. راهبری نو در این ساحه باید که خوب کار کنند و به غیر از باوری زیردستانش را صاحب گشتن به آنها همیشه یاری ضروری رساند. چهارم، راهبران نوی مذهب ها باید بسیارتر محتاجان را دستگیری کنند و به حل مسئله های روزمره آنها مساعدت کنند. پنجم، راهبران نو باید به سیستم حقوق، طب و ساحه دانش آموزی خیلی ضرورند. مخصوصا این ساحه آموختن و معلوماتگیری را علاهیده قید کردن ضرور است، زیرا باید آنها دانش‌های از مکتب گرفته را درست به عمل جاری کنند. هر چقدر زیادتر از نظریه دیده عمل را جاری نمودن ضرور است. ششم، باید به ساحه روزنامه‌نگاری نیز راهبران نو آیند، طرز کار را دیگر را بهتر گردانند. در همین ساحه‌های گفته شده برای راهبرانی مناسب، راهبری درست، راهبری کاردان، امکانات و شرایط‌های فراوان خیلی زیادند. زمانه تیز تغییر یابنده گردیده است. اکنون ضرور است که راه و اصول‌های وسیله‌هایی که با یاری آنها رفتار و افکار را کردار آدمان دیگرگون کرده می‌شدند باید به همین شرایط دیگرگون شده‌ای این زمانه مطابق گردانده شوند. راه پیشنهادهایی که در همین کتاب کرده شده است راه عمومی پیشرفت و ترقیات را نشان می‌دهد. 5 راه صاحب شدن به کار خوب. همه آن معلوماتی که شما در این کتاب می‌خوانید این محصول تجربه‌هایی میباشند که حاضران هزار کسان از آن استفاده بردند. معلوم می‌گردد که 5 شکل همجایه کردن خریداران و فروشندگان خدمت‌های شخصی موجودند. یکم، اداره خدمت کاریابی. شما باید فقط از خدمت اداره‌های با نفوذ و باوری بخش استفاده برید و آنها را انتخاب کنید. دوم، اعلان‌ها و رکلام‌ها.
маҷаллаву рӯзномаҳоро аз назар гузаронед, варақ занед ва бояд ба ҳисоб гиред, ки фақат ба ҳамин эълонҳо бовар кардан мумкин нест. агар касе аз хизмати онҳо истифода бурда соҳиби ҷори дилхоҳаш гашта бошад, ин беҳтар аст. намунаи эълон шуморо бояд мутахассиси ин соҳаҳо, ки ҳамаи тарафҳои беҳтарини шуморо нишон дода метавонад, созад, то ки ба коргиранда барои шуморо ба кор гирифтан ҳавасманд гардад. сеюм, ариза ва дархостҳо. инҳоро ба суроғи ширкатҳо ва ё тоҷироне, ки ба онҳо ҳаминхела хизматрасонӣ зарур аст, бояд фиристонед. матни ин ариза ё ин ки дархост бояд хеле дақиқкорона навишта шуда бо имзои шахсӣ бошад. ҳамроҳи ариза ҳамчунин варақаеро ба маҳорату истеъдодатон ва қобилияти худатон илова карда равона карда метавонед. чорум, пешниҳод кардани хизматрасониҳои худ бо воситаи шиносҳову дӯстон. хуб мешавад, ки агар ба корфармоии ояндадору кордоне гуфтугӯ кунед. панҷум, муроҷиати шахсӣ. дар баъзе мавридҳо беҳтаринаш ки он аст, ки бо худи кордиҳанда рӯбарӯ гапзанон кунед. ин хеле беҳтар мебошад, вале шумо дар ин ҳолат ҳам албатта маълумотномаи пурраи худро ба пешниҳод ба он роҳбар пешниҳод намоед, зеро ки бисёр вақт роҳбарон бо муовинҳояшон ва мутахассисони зарурӣ албатта маслиҳат хоҳанд кард. тарзи сохтани ариза ва дархост. ариза ва дархостро хеле ботамкин ва дақиқкорона сохтан лозим аст. дар ин бора агар таҷриба надошта бошед, пас бояд ба мутахассиси ин соҳа муроҷиат намуда аз хизматрасонии вай истифода кунед. дар дархост бояд чунин маълумотҳо нишон дода шаванд. якум, дар бораи маълумот. ба тарзи кӯтоҳ шумо дар куҷо ва кадом муассисаро омӯхта хатм кардаед. инчунин дастовардҳои худро оиди кадом фанҳо, кадом соҳаҳо баён кунед. дуюм, фаъолияти кории шумо аз рӯи ихтисосатон. шумо бояд аз таҷрибаи корӣ пешинаатон, ки дар куҷо бо суроға ва насаби роҳбаронро номбар карда оиди фаъолиятатон дар он ҷоро албатта нишон диҳед. сеюм, маълумотномаҳо. қариб ки аксарияти ширкатҳо мехоҳанд, ки ҳар чӣ қадар зиёдтар дар бораи фаъолияти меҳнатии пешинаи шахси ба кор гирифтаашон маълумот дошта бошанд. бо дархости худатон ё ба аризаатон чунин маълумотномаҳоро илова кунед. якум, маълумот дар бораи корфармоёни пештараатон. дуюм, устодоне ки аз онҳо омӯхтаед. сеюм, тавсияномаҳои одамони соҳиби ҳурмату машҳур. чорум, сурат, акс. ва дархост илова намудани аксатонро аз хотир набароред. панҷум, илтимосу дархост оиди вазифа. махсусан шумо талабгори кадом вазифа буданатонро нишон надиҳед, зеро ин ба фоидаи ояндаи кори шумо намешавад. шашум, мавҷуд будани таҷрибаву тахассуси лозимиро ба асос бунёд кунед, зеро ин барои вазифаи ояндадор шуданатон ба шумо лозим аст. оиди тахассуси худ муфассалтар гуфта гузаред, зеро ин ба ҳамон вазифае ки шумо интизор ҳастед зарур аст. ин ҳам яке аз қисмҳои зарурии дархост ё ариза мебошад ва мумкин аст барои ояндаи шуморо муайян кардан кӯмаки калоне расонад. ҳафтум, пешниҳод оиди кор кардан дар давраи озмоишӣ. мумкин ки ин ногувор бошад, вале таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки агар шумо ба худ боварӣ дошта бошед, пас ин ҳеҷ вақт зарар намекунад. ҳамин пешниҳодот аз тарафи худи шумо онро нишон медиҳад, ки шумо ба худ боварии комил доред ва аз уҳдаи он вазифае ки ба шумо меспоранд ба хубӣ мебаред. вале шумо бояд донед, ки ин пешниҳоди шумо ба омилҳои зерин асос карда шудаанд. а. боварӣ ба худатон, ки шумо аз уҳдаи ин вазифа мебаред. б. боварӣ ба он, ки шуморо дар ҳақиқат
баъди муҳлати озмоишӣ ба кори доимӣ хоҳанд гирифт. В. азми қатъии ҳамин вазифаро ишғол намуданатон. ҳаштум, фаҳмидан ва огоҳӣ доштан аз фаъолияти корфармо. пеш аз он ки ба ягон ҷой аризаё дархост кунед, аввал пешакӣ бояд ба фаъолияти ширкатҳо шинос шудан лозим аст. ҳамеша дар хотир доред, ҳуқуқшинос пеш аз ҳама он шахс нест, ки ҳамаи қонунҳоро аз ёд карда тавонад, балки он аст, ки аз ҳама зиёдтар далелу исботҳои заруриро омода карда барои ба мақсад расидан ҳаракат мекунад. агар ҳамин далелу мисолҳои шумо ақлона ва маънию мазмуни дуруст дошта бошанд, асоснок бошанд, пас ними ғалаба таъмин гардидааст. ин саршавии кор мебошад. аз дароз шудани дархост парешон нашавед, зеро ҳар як корфармо барои ба кор гирифтани мутахассис соҳиб таҷриба ҳавасманд мебошад. муваффақияти бисёрии соҳибкорон аз муовинҳои соҳиб таҷрибаашон хеле вобастагии калон дорад. барои ҳамин ҳам ба онҳо маълумотҳои зарурӣ лозиманд. боз ҳаминро дар хотир доред, ки қобилиятнокии шумо ва покизакории шумо дар вақти тайёр кардани дархостҳо шахси ба маърифату соҳибтаҷриба будани шуморо нишон медиҳад. вақте ки дархости шумо пурра тайёр шавад, он гоҳ бо ҳарфҳои калони чопӣ ба рӯяш ягон чӣ нависед. масалан, маълумотнома дар бораи Роберт Смит, номзад ба вазифаи котиби шахсии президенти Black Company Inc. ҳамаашро дар варақаи беҳтарин чоп кунед ва ба дохили коғазҳои ғафсе гузоред. агар шумо инро бо якчанд ҷой додани бошед, метавонед суроғаашонро нав кунед. дар яке аз варақаҳои аввал бояд акси шумо ҷойгир гирад. ҳамеша фурӯшандаи моҳир ба худ эътибори ҷиддӣ медиҳад. ҳамин дархосте, ки шумо тайёр кардед, ин миёнарави байни шумою корфармо мебошад. агар шумо хизмати худро ба соҳибкор фурӯхта тавонед, он гоҳ мумкин шумо соҳиби вазифа ва маоши баланде гардед. агар шумо бо ёрии шӯъбаҳои бюрои кортаъминкунӣ кор ёфтанӣ бошед, пас бояд онҳоро ба нусхаи дархостҳоятон маълумотномаҳо таъмин кунед. ҳамин тавр шумо ба ҳама шароиту имконияти мусоидро сохта эҳтимолияти корёбиро зиёд мегардонед. кори табдилро ҷӯед. ҳар як инсон кори ба худаш маъқулро аз сидқи дил иҷро мекунад. рассом бо рангҳо кор мекунад, заргар бо дастонаш кор мекунад, нависанда бо сараш кор мекунад ва фикр мекунад. баъзеҳо ҷои худро дар тиҷорат мебинанд, дигарон дар саноат мебинанд. дар Америка касбу кори гуногуни зиёде ҳаст. мехоҳӣ фермер мешавӣ, ё ки мехоҳӣ дар соҳаи саноат кор мекунӣ, ё ки роҳиб мегардӣ, ё ки соҳаи ҳуқуқ, ё тиб, ё дигар соҳа, ё ин ки тоҷири муваффақ мегардӣ. якум, муайян намоед, ки ба кадом шуғл шумо таваҷҷӯҳи зиёдтаре доред. агар ҳамин гуна шуғл набошад, пас шумо онро ташкил намоед. дуюм, ширкатеро ё тоҷиреро муайян кунед, ки ба вай шумо коркарданӣ ҳастед ва дар бораи кордеҳи худ ҳамаи маълумотҳои зарурро маълум намоед. дар бораи сифатҳои шахсият ва имконияташ дар муваффақшавӣ. чорум, ҳамаи маҳорат ва имкониятҳои худро таҳлил намоед, ки шумо чиро пешниҳод карда метавонед. ҳамчунин нақша ва барномае тартиб диҳед, ки бо ёрии он шумо пешниҳодҳои худро ба муваффақият ба ҷо меоред. шумо бояд, ки ба пешниҳодҳоятон аввал бояд худатон дилпур бошед, боварии комил дошта бошед. панҷум, оиди он ки ба шумо ҷои кор зарур аст, аз хотир бароред. инчунин ба шубҳаю гумон роҳ надиҳед ва бояд ин сухани маълуму даҳонзадаи шумо ҷои кории холӣ доредро аз хотир бароред. худатон
ро ба он омода созед ки шумо чӣ пешниҳоди муфиде карда метавонед. шашум, вақте ки ба сари шумо ягон фикр ва ё нақша барномае пайдо мешавад, дарҳол онро ба варақе навишта гиред. баъдтар онро ба коркарди пуррааш аз нав навишта гиред. ҳафтум, баъди ин пешниҳоди худро ба шахси мутасаддии соҳибҳурмату кордоне супоред ва боқимондаи корро вай худаш иҷро хоҳад кард. ҳамин ширкату корхонаҳо барои ба даст овардани кормандони боистеъдод ҳавасманд мебошанд, зеро ин кормандон ба муассисаи онҳо фоидаҳои калоне меоранд. мумкин ки ин кор чанд рӯз ё ин ки чанд ҳафтаҳо тӯл кашад, вале фоидаи ин кор оянда ба шумо ҳаматарафа маълум мегардад. ин пешниҳодот афзалиятҳои зиёде дорад. маълумаш вақт мебошад. бисёр вақт сарфаи вақт аз 1 то 5 сол агар ба мақсадрасӣ бошад, он гоҳ мумкин зиёдтарро ҳам ташкил диҳад. ҷамъият ба шумо мадад мекунад. ҳар он шахсе ки мехоҳад ки хизматрасонии худашро бо муваффақият фурӯхтанӣ мебошад, бояд ба дигаргуниҳое ки дар муносибати байни корфармо ва кормандони кироя шудаанд эътиборе диҳад. намудҳои ҳамкории байни ҳамдигарӣ байни гурӯҳҳои корфармоён, дуюм кормандони кироя, сеюм ҷамоае ки ба онҳо хизматрасонӣ карда мешавад, хеле зиёд шуда истоданд. ин муносибатҳои нав бо сабабҳои зерин муайян карда мешаванд. якум, ҳам соҳибкор ва ҳам корманди кироя ба ҷамъият самаранок бояд хизмат кунанд. каме пештар ҳам корфармо ва ҳам корманди кироя ба ҳамдигар аввал савдо карда, баъд шартнома имзо карда ба кор сар мекунанд ва акнун ба ин тарафи сеюм, яъне ҷамъият ки ба вай ба ҷамъият хизмат мерасонанд ҳамроҳ мешавад. ба ҳисоби китоби дуруст ва хизматрасонии босифат бояд шиори имрӯза гардад, зеро ин ҳам соҳибкор ва ҳам корманд ба ҷамъият хизмат мерасонанд. агар ба онҳо сифатҳои хизматрасониро паст кунанд, пас ҳамаи имтиёзҳо аз онҳо гирифта мешавад ва онҳо аз ҳамаи имтиёзҳо маҳрум мегарданд. ҳамаи мо давраҳоеро ки корманди соҳаи газ дарҳои ҳуҷраҳои одамонро хеле бозарб куфта ба соҳибони ҳуҷраҳо бо ғазаб чӣ маро маътал мекунед мегуфт, дар хотир дорем. ҳоло бошад дигаргуниҳои калоне мебинем. акнун шахси ҳамаи хизматҳоро иҷро мекардагӣ хеле боодобона ва хушмуомила рафтор мекунад. дар солҳои буҳронӣ ман якчанд моҳ дар мавзеъҳои ангишткоркунӣ Пенсилвания сабабҳои паст шудани ин соҳаро, пастравиро ва коҳиш ёфтанашро таҳлил мекардам. маълум гардид ки роҳбарони шахтаҳо, кормандони кироя бо шартномаҳои қалбакӣ сохта ба ҳамин нархи ангиштро хеле боло бурданд ва баъдтар ин роҳи хатои пешгирифтаашон. аз ҳамин ҳисоб нархи ангиштро хеле ҳам боло бурданд ва баъдтар аз ин роҳи хатогӣ кардаашон хеле пушаймон шуданд, зеро акнун ин кори онҳо ба пайдошавии тиҷорати нав, яъне коркарди нефт ва тиҷорати таҷҳизотҳои нави гармидиҳӣ бо воситаи дигар навъи сӯзишвориҳо хеле зуд тараққӣ карда рафт. маҳз ана ҳамин таърих барои фаҳмидани он ки ҳеҷ кас аз сади худаш болотар ҷаҳида наметавонад ва ҳамин зиндагии мо ва тарзи муносибати мо вобаста мебошад, фаҳмидан мумкин. агар барои назорат бурдани тиҷорат, молия, нақлиёт омилҳо бошанд, пас ҳаминхела омилҳо барои назорату муносибати байни одамон низ ҳастанд ва маҳз ана ҳамин омилҳо вазъияти иқтисодии онҳоро муайян мекунанд. се роҳи худбаҳодиҳӣ. дар боло мо роҳҳои самараноки хариду фурӯши хизмати шахсиро гуфта гузаштем. ҳар шахсе гуфтаҳои болоро таҳлил намуда
хулосабарории дуруст набарорад, пас ба муваффақият умед набандад. Зеро ки ҳар як шахс бояд хизматрасонии худашро фурӯхта тавонад. Миқдор ва сифати он ба муҳлати шартнома ва маош таъсири калоне мерасонад. барои он ки хизматрасонии шахсиро ба муваффақият фурӯшад, бояд шумо аз рӯи формулаи яъне рамзи ККС ё ин ки миқдор сифат ва қувваи рӯҳ МСК дар ҳамкорӣ амал намоед. ин ба шумо муваффақияти комёбиро кафолат медиҳад ва шумо бобарор хоҳед гашт. ҳамин формуларо ҳамеша аз хотиратон набароред, яъне формулаи миқдор сифат ва қувваи рӯҳро. инро шиори худ кунед, хоҳиши худ гардонед ва одати худ гардонед. акнун барои дурусттар фаҳмиданамон таҳлил мекунем. якум, сифати хизматрасонӣ. ин коркунӣ ва ӯҳдабароӣ ба ҳамаи ҷузъиёт аст, ба дараҷаи аъло, ки ба ҳамаи фикру андешаҳо фақат барои беҳтар шудани хизматрасонӣ нигаронда шуда бошад. дуюм, миқдори хизматрасониҳо. ин одати пурра хизматрасонӣ ҳамон вақтҳои лозима буда. албатта бояд маҳоратро низ такмил додан зарур аст ва бигузор ин одати доимӣ шуда монад. сеюм, қувваи рӯҳ, ки ҳамеша илҳомдиҳанда, рӯҳбаландкунанда аз ҳамкорӣ, ин муносибат, хуб рафтори нек бо муовинҳо, бо дигар кормандон, бо ахлоқи намунавӣ доштан дар кор мебошад. ҳамин тавр фақат миқдор ва сифат нокифоя мебошад. хислатҳо, рафтору кирдоре, ки дар вақти хизматрасонии шумо дар охир омили муайянкунандии натиҷаи кори шумо мебошад ва аз ҳамин ҳам даромад мегирифтаатон ва муҳлати кор вобастагӣ мебошад. аз ҳама зиёдтар дар ин бора Эндрю Карнеги далолат мекард. вай мегуфт, ки ҳеҷ гоҳе шахсеро, ки бо илҳом ва рӯҳи баланд аз сидқи дил кор намекунад, ба кор ба ширкатҳояш қабул намекунад. ҷаноби Карнеги худаш бояд кормандонро маъқул мекард ва бовар мекард. вай ба бисёриҳо, ки ба ҳамаи ҳамин талаботҳояш мувофиқ буданду муносиб буданд, барои кор ва оянда барои сарватмандшавиашон ёрии амалии зиёде расонда тавонист. касеро, ки ба талаботҳояш ҷавобгӯ набошанд, ба дигар ширкатҳо равона мекард. шахсеро, ки бо дили кушоду соф, дар муносибати хеле хуб ва ҳамеша бо табъи хуш, албатта дорои хислатҳои зарурии инсониро доро мебошад, ки баъзан камбудиҳои миқдор ва сифатро ноаён мекунанд. албатта ин ба ҳама маъқул аст. ҳар чӣ ки набошад ҳам, рафтори хубу кирдори некро ҳеҷ чиз дар ин олам иваз карда наметавонад. худпараст ва ё дӯстдори касон. хизматрасонӣ ҳам чун мол ва маводи истеъмол мебошад. ба ин соҳа низ ҳамаи қоидаҳои умумии тиҷоратӣ ва савдо дахт дораду амал мекунад. дар ин бора ҳамеша ёдрас кардан лозим аст, зеро шахсе, ки хизматрасониҳои худро мефурӯшанд, ҳамин хатогиҳоро такрор мекунанд. онҳо худро аз ҷавобгарӣ озод ҳис мекунанд. давраи худпарастӣ кайҳо гузашта рафтааст ва дигар аслоҳо бар намегардад. онҳоро дӯстдорони инсонҳо берун карданд. қадру қимати маҳорати ақлонии шуморо аз рӯи даромади ба даст овардаатон дар натиҷаи фурӯши хизматҳои шахсиятон муайян карда мешавад. агар нархи маҳоратҳои ақлонии шумо муайян карданӣ шавем, бояд даромади солонаро ба 16666 зарб кунем. ин аз ҳақиқат дур аст. агар инро ба даромаде, ки ба шумо аз ҳисоби маблағи ба банкҳо гузоштаатон ба даст меоред, ин қариб 6% солонаро ташкил медиҳад. худатон қоил хоҳед шуд, ки пул ҳеҷ гоҳ аз маҳоратҳои ақлонӣ боло наmeистодааст. ақлу хиради расоро агар аз рӯи қоидаҳои умумӣ фурӯхта шавад, пас ин сармоягузории дилхоҳест. назар ба он соҳибкории оид ба истеҳсоли маҳсулотҳо болотар мебошад. сабаб чӣ? барои он ки вай ҳеҷ гоҳ беқурб намешавад.
نه در سالهای بحرانها نه در حالتهای بخوبشوی پول قدر و قیمت خود را گم نمی کند. عقل و خرد رسا را دزدیده نمی شود. عقل خرد رسا را بای داده نمی شود و عقل و خرد رسا اصلاها گم نمی شود. پولی که کار نمی کند و با عقلانه با آن مناسبت کرده نمی شود، مبلغ نمی آورد و به مانند ریگ بحری می باشد که در وقتی به دست گرفتن از مابین انگشتان ریخته می رود. 33 نوبراری. بزرگترین فاجعه حیات این در آن است که کسانی که می خواهند تغییرات در تقدیر کنند به ناکامی دچار می گردند. باید گفت صف نوبراران نسبت به شخصان موفق زیادترند. من در نتیجه تحلیل تحقیق عملهای هزار شخصان را دیده برآمدم که 98% آنها شخصان نوبرار بودند. از روی تحلیل و تحقیقهای خود من خلاصه برآوردم که عموماً 33 نمود ناآمد کار نوبراری موجود است و یا اینکه این 33 سبب‌های اساسی مغلوب شوی وجود دارد، ولی باز 13 اصول است با آنها راه به سوی موفقیت گشوده می‌گردد. اول ما آنچه که در نوبراری دخل دارد دیده می‌بریم. شما هم با دقت همین این رویخط را خوانده بروید و ممکن است که پی برید که بین شما و موفقیت چیها ایستاده است. یکم، میراثی. این کمبودی خیلی نظرناگیر است. اگر شما از خودی حسیاتی بلند داشته باشید، پس با یاری اصولهای ما گفته میتوانید به تیزی این کمبودی را اصلاح نمایید. با یاری مرکز خرد این باز هم خوبتر اجرا میگردد. به حساب گیرید که از همین نوبراری ها این از همه تیزتر اصلاح شونده و دیگر کننده می باشد. دوم، نداشتن مقصد و هدفهای عمیق و مشخص در زندگی. اگر شخص در حیات یگان مقصد و عمیق نداشته باشد، پس از وی به موفقیت امید بستن نشاید. سوم، نداشتن اشتیاق به خودآگاهی و پیشرفت و موفقی. ما پیشنهاد میکنیم که به شخصانی که به زندگی و تقدیر خود بی‌پروا میباشند و آنها خواهان پیشبرد کار و زندگی نیستند، اصلاها امید نبندید. بستن به آنها امید کردن نشاید. چهارم، تحصیلات های ناپوره. این کمبودی اصلاح شونده است. تجربه ها نشان میدهند که به شخصان دانش چقور داشته بیشتر شخصان داخل میشوند که خودآموزی و خود تربیت کنی نمودند. یگان دانشگاهی با قوتترین روی عالم هم از شما شخصی معلومات دار نمی سازد. شخصی صاحب معلومات و دانشمند آن شخصی است که در حیات همه چیزی لازمی را به مجبور کنی دیگران می آموزد و به خود می گیرد. دانش خودش قدرش پست است، ولی وقتی که این دانش را درست به عمل می گردانند و ثمر می دهد، انا آنگاه قدر و قیمت وی بلند می گردد. یعنی قدر و قیمت دانش را دانشمندان بلند می گردانند. پنجم، نداشتن اراده مستحکم می انتظامناکی با واسطه خود را نظارت بوده به نظم و ترتیب بودن به عمل نمایید. این معنی آن را دارد که هر یک انسان باید همه صفتهای منفی خود را نظارت برده ایستد. پیش از آن که شما وضعیت را نظارت برید، اول خودتان را نظارت کنید. نظارت برید، خود تربیت کنید. این یکی از کارهای وزنین ترین هر یک شخص می باشد. اگر شما به خودتان غلبه نکنید، پس شما مغلوب می شوید. در یک وقت شما به آینه نگاه کرده در خود دوستی بهترین و یا اینکه دشمن قتالترین را دیده می توانید. انا برای همین هم همیشه از پی خود اصلاح کنی شوید. ششم، سلامتی ناخوب یا ناراحتی جسمانی. به سلامتی مستحکم با موفقیت امید بستن هم نادرست است، اما بسیار سبب‌هایی را که بیماری آورنده می باشند نظارت برده درست کردن می شود. اساساً یکم، خوراک‌های بد. دوم، عقل و هوش خود را اداره کردن نتوانستن و عادتی همه وقت درباره کارهای منفی فکر کردن. سوم، از حد زیاد مشغولیت‌های شهوانی مشغول شدن یا اینکه تماما به مشغولیت‌های شهوانی مشغول نشدن. چهارم، کم حرکتی و با ورزش مشغول نشدن. پنجم،
камбудиҳои ҳавои тоза, нафасгирӣ нодуруст душвор шудан. албатта шумо бисёри инҳоро ислоҳ карда метавонед ва аз дасти ҳар як шахс меояд. камбудии ҳафтум, таъсироти муҳити гирду атроф, махсусан дар давраи бачагӣ. беҳуда нагуфтанд ки себ аз дарахти себ дуртар намеафтад. бисёр шахсоне ки ба авбошию ҷинояткорӣ майлу рағбат доранд, ҳамаи инро онҳо аз муҳити гирду атрофашон дар давраи бачагӣ омӯхтаанд. шиносҳою ҷӯраҳои бад ҳам одатан дар давраи бачагӣ пайдо мешаванд, сар мешаванд. ҳаштум, корҳоро ба рӯзи дуюм ба рӯзи дигар ақиб партофтан, танбалӣ кардан яке аз сабабҳои хеле ҳам маъмули нобарорӣ ҳамин мебошад. оқибпартоӣ ва танбалӣ оқибатҳои нохуше дорад. ҳар кас ҳам метавонад корро ба қафо партофтан гирад. бисёрҳо фурсати мусоидро интизоранд. аслоҳо интизор нашавед ва мумкин аст ки ин фурсат умуман нашавад. ба амал кардан сар кунед. аз ҳамаи шароиту имконоти дар дастдоштаатон истифода баред. ба пеш равед. шахсе ки нӯҳум, надоштани суботкорӣ барои ба мақсад расидан. бисёриҳо амалеро оғоз мекунанд вале ба охир намерасонанд. ба болои ин онҳо ба нишонаҳои нобарорӣ эътибори зиёд медиҳанд. суботкориро ба ҳеҷ чиз иваз карда намешавад. шахсе ки суботкориро шиори худ қарор медиҳад, албатта ба мақсадаш мерасад. суботкорӣ низ ҳамчунин ақлу хирад дар бозор харидаю фурӯхта намешавад. даҳум, сифатҳои манфии хислатҳо. шахсе ки дар худ ҳисси бадбинӣ ба дигаронро ҷой мегиронад, асло комёб намегардад. муваффақият фақат ба шахсони пурқудрате ки ба дигарон ҳамкорӣ мекунанд насиб мегардад. умуман ягон кас бо шахси нофораму бадмуомила ва дурусту дағал ҳамкорӣ намекунад ва кардан ҳам намехоҳад. 11. назорат карда тавонистани майлу ҳиссҳои шаҳвонии худ. қувваи шаҳвонӣ яке аз қувваҳои ҳаракатдиҳандаи инсон мебошад. аз сабаби он ки ин қувва ба ҳиссиёт вобастагии калоне дахт дорад, пас қувваҳои ақлу хирад, эҳсосот, ҳиссиёт онҳоро дуруст кор фармуда аз болояшон назорат кардан шарт ва зарур аст. 12. майлу хоҳиш ба бозиҳои корҳои нодуруст. хоҳишҳои бемаънӣ бо бохти миллионҳо сабаб гардиданд. мисоли зиндаи инҳо Уолл Стрит 29 мисоли шуда метавонад. дидан мумкин аст ки одамони зиёде ба амалҳои хатаровар бо саҳмияҳо соҳиби пул шуданианд ва ё қиморбозӣ ки оқибатҳояш бад аст машғул мешаванд. 13. нобоварӣ ба қабули қарор. шахсе ки қарори дуруст қабул мекунаду вале тез аз баҳраш мебарояд, вай тарсончики гузаро аст. шахсе ки умуман қарор қабул карда наметавонад, боз ҳам тарсончактари тарсончакҳо аст. дудилагӣ ва сустиродагӣ инҳо дугонаҳоянд ки яке аз онҳо ҷое ки ҳаст, пас дуюмаш тез меояд. ҳардуи ҳаминҳоро пешакӣ нест кунед, то ки худи шуморо ба нобарорӣ накашад. 14. ягон то ё ин ки якчандто аз ин 6 нишонаҳои тарсро дар қисми охири китоб таҳлил кунед. агар шумо ҳамин тарсҳоро пурра бартараф накунед, пас шумо дуруст амал карда наметавонед. 15. ҳамсари номуносиб. ин яке аз сабабҳои пангаштии нобарорӣ мебошад. муносибат дар заношӯӣ дар ҳамсарӣ бояд хеле самимона бошад, зеро ин ҷо муносибатҳои маҳрамона ҷой дорад ва боварӣ ба якдигар хеле зарур буда аввалин дараҷа мебошад. худи интихоби ҳамсар ин аллакай як нишонаи пешравист ва ё нобарорӣ бошад. барои ҳамин ҳаракат кунед ҳамсари муносибу оқилу доноро ба худ, ҳамсари мувофиқро интихоб кунед.
16 احتیاطکاری زیادتی شخصی که از امکانات و شرایطی به وی داده شده شرایط مساعدی به وی خدا داده شده درست استفاده نمیبرد پس وی پسمانده ها را صاحب میگردد. احتیاطکاری بی‌مورد و از نرمه زیادتی مانند بی احتیاطی مانند است. از هر دو اینها احتیاط شدن لازم است. زندگی خودش اساساً امکانیت را فراهم می آورد و از آن درست استفاده بردن ضرور است. 17 انتخاب نادرست همکاران در تجارت این هم یکی از سبب‌های پنهان شده گردیده می باشد. وقتی که شما به کسی خدمت کردنی باشید پس شما را ضرور است که کاردهنده آینده خود را کورکورانه انتخاب کردن لازم نیست. رهبر شما اول باید شخصی عاقل و دانا و عادل باشد و دیگرش این که باید موفق و باقرار باشد، زیرا وی برای شما همچون شخصی عبرت آمیز میگردد. ما به همانهای مانند شدن میخواهیم که در همکاری بهترین ها باشند. به آنهای خدمت کنید که شخصانی سزاوار و ارزنده باشند و کاردان و موفق باشند. 18 خرافات پرستی و باور کردن خرافات پرستی این یکی از نمودهای نابراری است. شخصی باقرار موفق عقل و خرد آزاد دارد و از هیچ چیز ترس و وهم ندارد. 19 انتخاب نادرست شغل یا اینکه وظیفه و کار با آن کاری که شما دلگرمی ندارید پیش رفتن موفق گردیدن غیر امکان است. اگر شما خدمت خود را فروختنی باشید پس به شما انتخاب کسب وظیفه لازم است. برای همین هم باید شما به خود راه و کار را انتخاب کنید که با تمام هستی به آن بند باشید. 20 حرکت ناکفایه این مرکزانده نشده همان شخصی که همه کاره است همه کارش دیر نمی پاید. یک باره به چند جای دویدن و به چند کار دست زدن ممکن نیست. این نادرست است. همه قوه غیرت خود را به کار اساسی و مقصد معین صرف کنید. عادت بی‌حساب کتابی بی سر و سامانی هیچ کس را به مقصدش نرسانده است، زیرا وی همسایه و همسفری فقیری است. خود را به صرفه‌کاری تلقین دهید. یک قسم درآمد خود را جمع کنید. اگر در بانک حساب داشته مبلغ جمع کرده باشید پس این دلپوری شماست. اگر شخص بی پول باشد وی به کار کم‌مزد هم راضی می شود و بعضا به منتداری رازگی می دهد. 22 نداشتن شوق و ذوق دلگرمی شما حرکت کنید که با شوق و ذوق و دلگرمی از تحت دل صاحب چیزی گردید. بغیر از این دلگرمی و شوق و ذوق در همه کار در زندگی همیشه ضرور است. 23 بی‌صبری و بی‌طاقتی این نشانه های آن است که شخص دیگر میل و رغبت آموختن و از خود کردن را ندارد. نمودهای اساسی بی‌صبری و بی‌طاقتی در عرصه سیاست، نژاد، مذهبی عاقبت‌های ناخوش می‌آورند. شخصی بی‌صبر و بی‌طاقت خیلی کم پیش می‌رود و بسیار پیشپا می‌خورد. 24 همکاری کردن نتوانستن با دیگران بسیار شخصان وظیفه، جای کار، منصب را با سبب با دیگران همکاری کردن نتوانستن از دست می‌دهند. عادتاً سبب مذکور با یک جایگی با دیگر سبب‌ها وامی خورد. رهبر خوب و صاحبکار کاردان و خردمند هرگز به این کار زیردستانش راه نمی‌دهد. 25 از حد گذشتن یکی از همه بدترین خصلت‌ها این خود را داشته نتوانستن. نوشیدن می و می پرستی و میل و خواهش به مناسبت‌های شهوانی میباشد. کسی که اینها را از حد لازمه میگذراند پیشرفت شده نمیتواند. 26 صاحب شدن به مبلغ مفت یعنی کار نکرده بایگری رسیده ماند. این اساساً به شخصانی که صاحب میراث میگردند دخل دارد. این ثروت بی رنج و بی زحمت به دست آمده است. مانع پیشروی موفقیت می باشد. ثروتی
ногаҳон омада, яъне аз мерос омада аз фақирӣ ҳам хатарноктар аст. 27 надоштани садоқату вафо. ҳурмату садоқатро аз ҷавонӣ бояд эҳтиёт кард. гум кардани он, аз даст додани он осон аст. барои ин ҳамеша ақлу хирадро дуруст кор фармуда тавонистан зарур аст. ҳурмату садоқатро нигаҳ доштан шарт ва зарур барои зиндагии оянда зарур аст. 28 худбинӣ, манманӣ ва худнамоӣ, шӯҳратпарастӣ, ин камбудиҳо аз дур ҳам намудор шуда меистанд ва ҳамчунин чароғаки раҳнамо дигаронро ҳушдор медиҳанд, ки ин шахс аз ин шахс дуртар гарданд. гарчанде соҳиби муваффақият гардад ҳам ин хела шахсон дер намепояд. 29 ба ҷои ақлона фикру андешаю таҳлил кардан бисёриҳо хеле танбалу корбезоранд, ҳамчунин бефарқанд ва кунҷков нестанд. масъалаҳоро ба ҷои дуруст таҳлил кардану хулоса баровардан фикри дигаронро қабул мекунанд ва аксаран тахминан кор кардан мегиранд, ки ин тамоман нодуруст аст. 30 надоштани маблағ. ин ҳам сабаби пангашта мебошад. аз надоштани маблағи кофӣ ҳамчунин бетаҷрибагӣ низ баъзеҳо нобарор мешаванд ва агар шумо маблағ ҷамъ кунеду ба шуморо ёрӣ диҳанд ва дастгирӣ кунанд, албатта соҳиб обрӯю сарватманд мегардед. 33 ин қисмро худатон бояд нависед. мо барои шумо ин қисмро гузоштем, ки агар бо шумо боз ягон сабабҳои махсусие дошта бошед. мана ба шумо ҳамин 33 сабабҳои нобарорро гуфта гузаштем. агар шумо аз ин рӯйхат чизеро нафаҳмидед, пас аз ягон наздиконатон, ки шуморо хеле хуб медонанд, хоҳиш кунед, то ки ба шумо якҷоя ҳамин пунктҳоро аз нав дида бароянд ва асло аз худ шахси ноумед насозед. бисёриҳо худро аз дигар тарафҳо дида наметавонанд, чӣ хеле ки онҳо бо чашми дигарон менамоянд. шумо ноумед нашавед, ба пеш равед ва албатта соҳиби ҳурмату эҳтиром мегардед ва ғалаба насибатон мегардад. яке аз мақолҳои гузаштагон ин худатро шинос мебошад. шумо бояд аз ҳама хусусиятҳои асосиро, яъне худатонро аввал бояд шиносед. шумо бояд аз ҳамаи хусусиятҳои савдо ба пуррагӣ огоҳ бошед. айнан ҳамин тавр оиди хариду фурӯши хизматҳои шахсӣ ҳам бояд ҳамаи хусусиятҳоятонро ба ҳамаи майда чӯйдаҳояш бояд донед. шумо бояд тарафҳои сусту манфии худро донед. барои ислоҳи ин камбудиҳо ҳаракат кунед. ҳамчунин қувваю қудрати тавоноии худро донед. ҳаматарафа худро таҳлил карда омӯзеду худро шиносед. беҳурматию беэътиборӣ ба худ як ҷавоне, ки аз як тоҷири машҳур ҷои кор хоҳиш мекард, нишон дода даем. ҷавоне бо як тоҷире вохӯрда оиди кор суҳбат мекардам. аввалаш ин ҷавон таассуроти хеле хубе нишон дод ва вақте ки аз вай пурсидам, ки вайро чӣ қадар маош қаноат мекунад, ин ҷавон ҷавоб дод, ки ман оиди маблағ, оиди маош ягон фикре накардам. нигоҳ кунед, надоштани ҳадафу мақсади аниқ дар зиндагӣ. мутахассиси корхона гуфт, ин тавр бошад, мо ба шумо ҳамон қадар маблағ медиҳем, ки шумо чӣ қадар баҳо доред ва ба шумо як ҳафта муҳлати озмоишӣ медиҳем. ман розӣ нестам, гуфт ҷавон, зеро дар ҷои пештара кор мекардам, аз ин зиёдтар маблағ мегирифтам. ҳаминро дар тӯли ҳаёт аз хотир набароред, ки агар шумо ба кори нав рафтанӣ бошед, пас бо боварӣ бояд донед, ки қадру қимати шумо хеле баланд меистад. албатта як масъалаи пулу маблағ ёбӣ бошад, пас масъалаи дигар ин баланд будани нархи амали шумо ва худи шумо ҳастед. бисёр касон талаботҳои худро ба имкониятҳои худашон надониста хато мекунанд. ҳамаи дархосту маблағ доштани қадру манзалате надорад, бе он ки худи шумо ба чӣ меарзед. нархи худатон, нархи шумо хеле баланд аст. нархи шумо, қадру қимати шумо аз ташкилотчигӣ, маҳорату истеъдоду кордонии худи шумо
وابستگی کلان دارد و قدر و قیمتان با همین معین کرده می شود. شرط و شرایط های شما کدام ها اند؟ اگر شما خدمت خود را فروشید، پس البته نتیجه سالانه را دیده برآمده تحلیل نمودن شرط و ضرور است. این تحلیل های سالانه به شما امکانیت می دهد که از کمبودی های گذشته خلاصه درکاری برارید. خلاصه براری کرده دیگر آنها را تکرار نکنید و صفت و ثمره کارتان را بهتر گردانید. این تحلیل به شما امکانیت می دهد تا که دانید که شما یک قدم به پیش رفته یا که در جای خود ایستاده و یا اینکه عاقب روی کرده ایستاده. البته شخصی موفق و کاردان نام و نیک و کاردانی و نمونه دیگران می باشد. همین تحلیل به شما امکان می دهد که شما فهمیده می توانید که پیش رفته ایستاده و این پیشروی گرچند خیلی کم باشد هم به هر حال این چیزی حیاتاً ضروری است. شما همین جنبست را می توانید در آخر هر سال کنید و به دستاوردهایتان خودتان اقلا فکراً شناس شده خود را مبارکباد گویید و شما آید این خود تلقین کنی سوالهایی که در پایان آورده می شود یاری کلام می رساند. یعنی خود را تحلیل کرده توانستن لازم است و این سوال ها را خیلی خوب استفاده برید. آنها را از نظر گذارید. بگذار یگان شخصی نزدیکتان این جواب ها را تفتیش کنند. 28 سوالنامه پرسش های خود. یکم: آیا من به مقصد مرام خودم که برای همین سال معین کرده بودم رسیدم؟ شما می توانید برای خود حل یگان مسئله را هدف خود، مقصد خود قرار دهید. دوم: آیا من خدمت رسانی را به صفت و با مهارت به جا آوردم و ممکن که باز هم صفتش را بلندتر کردنم لازم بود؟ سوم: آیا من موافق قابلیتی داشتم مقداراً خدمت رسانده توانستم؟ چهارم: آیا اخلاق و رفتار من و همکارانم قابل قبول بود؟ پنجم: آیا من عادت عاقب پرتایی و سستی را گم کردم و اگر ها تا کدام درجه؟ ششم: آیا من عادت و رفتارهایم را بهتر کردم و اگر ها باشد پس چطور؟ هفتم: آیا من برای اجرای نقشه های کشیدم صادقانه و با تمام هستیم عمل کردم و کار را تا به آخر برده رسانیدم؟ هشتم: آیا من میسر گشتم که به تیزی قرار درستی را قبول کنم و آیا در همه حالت ها همین طور عمل کردم؟ نهم: آیا من از عهده پسی سر کردن همان 6 نشانه های ترس و وهم برآمده توانستم؟ دهم: آیا من خیلی احتیاطکار بودم و به احتیاطی راه دادم در وقتی به سوی مقصد و پیش رفتنم؟ 11: آیا مناسبت های من با همکارانم خیلی خوب بود یا نه در این قسمت گناهی من هم آیا هست؟ 12: من قوه را و توانایی خودم را بیهوده صرف نکردم و به قوه عقل خود را یکجای کرده برای اجرای مقصدهایم روانه کرده توانستم یا نه؟ 13: آیا در مناسبت ها با دیگران من خودداری کرده توانستم و عقل و ذهن خود را از کجگویی ها و کجفهمی ها رها کرده توانستم؟ 14: آیا به کدام طرز من می توانم مهارت کاردانی خودم را تکمیل دهم و پیش برم؟ 15: آیا من از بعضی عادتهای سستی های خودم حد و حدود خود را رعایت نکردم؟ 16: آیا من خودباور و خودپرست نبودم؟ به طور آشکارا و یا پنهانی باید اقرار شد. 17: آیا مناسبت من با همکاران همان طور بود که آنها از من چشمدار بودند؟ 18: آیا قرارهای من اساسی درستی داشتند و به گمان و شبهه ها یا تحلیل درستی همه فکت و رقم و نتیجه ها به دست آمده بودند؟
19 оё ман ба сарфи пурсамари вақт даромаду хароҷотҳо ба дидану таҳлил кардану хулосабарорӣ кардан одат кардаам? 21 оё чӣ хел карда вақтро дуруст истифода карда тавонистаам? одатҳоро тағйир додан лозим аст, то ки дар соли нав соҳиби комёбиҳои калон гашта ба пеш рафтан зарур аст. 22 оё ман ба ягон кори хатогӣ карда будаму ва бо ақли солим ҳамаи хатоҳоямро ислоҳ карда тавонистам аз уҳдааш баромадам? 23 оё ба кадом роҳе номгӯи хизматрасониҳоямро зиёд карда метавонам ва ҳамчунин оё ман сифати онҳоро, миқдори онҳоро баланд бардоштаю зиёд карда метавонистам? 24 оё ман ба ягон шахс ноҳаққона, ноадолатона рафтор карда бошам ва сабабаш чӣ бошад? барои ин кӣ гунаҳкор бошад? 25 оё ки агар ман худам хизматрасонии худамро баҳодиҳӣ кунам, ман аз ин розӣ мешудам ё ин ки аз хизмати дигарон истифода мебурдам? 26 оё ман кори дурусту таби диламро интихоб кардаам ва агар небошад, пас сабаб чаро? 27 оё харидорини хизматрасониҳои ман аз кори ман розиянд ва агар не, сабабаш чӣ? 28 ҳозира баҳодиҳӣ ба муваффақият ти кори ман чӣ хел аст, агар ки ба омилҳои пешравию комёбгардӣ асос карда шуда бошанд? ошкоро ва рӯйросту ҳаққонӣ ҷавоб диҳед. дар ҳолати зарурият аз хизмати шахсе ки ба шумо бе ҳеҷ тарсу истиҳола рости гапро мегӯяду истифода кунед. агар баъди пурра хонда шудани ин қисм шумо ба мазмуну моҳияташ сарфаҳм рафтаед, пас шумо аллакай барои сохтани нақшаи хизматрасонӣ пурра тайёр мебошед. мо аз ин қисм ҳамчун тарзҳои банақшагирӣ, барномасозӣ, хизматрасониҳо, ҳамчун омили идоракунӣ ва нобарорӣ дар идоракунӣ ва сабабҳои асосии камбудиҳо дар зиндагиро бо саволҳо ба худ муроҷиат карданро нишон дода шуда дар вақти таҳлилу баррасӣ кардан дида баромаданатон лозим аст. барои ҳамин ҳам чизҳоро донистан ва амал кардан барои пешравии муваффақият соҳиб гаштан хеле зарур мебошад. ин китоб на танҳо дар хариду фурӯши хизматрасониҳои шахсиятон, балки дар гирифтани маслиҳатҳои шахсони муваффақу бобарор ва оқилу хиратманд ба шумо кӯмаку мадади зиёде мерасонад. ин китоб ба роҳбарону мудирон, сардорон ва мутахассисон, корфармоён мададгори бебаҳое мебошад. ҳамчунин ёрдамчии беҳамтост барои роҳбарон ва барои идора кардан. агар шумо шубҳа дошта бошед, пас ба 28 саволҳо ҷавоб диҳеду баъд худатон шахсан боварӣ дорем ки маъқул мешуморед. маблағҳо танбалӣ накунед ва он маблағҳоро албатта ба даст оред. акнун баъди он ки мо ҳамаи омилҳоро таҳлилу баррасӣ намуда бо воситаи онҳо маблағҳоро ба даст меоянд, бояд ба худ саволи зериниро доданамон зарур аст. аз куҷо имкониятҳои мусоид барои истифодаи ин омилҳоро ёбем? хеле олиҷаноб, акнун дида мебарем ки Америка бо шахсоне ки ҳатман сарватманд шуданиянд чиҳоро пешниҳод карда метавонад. бигузор ҳар шахс дар хотир дорад ки мо дар давлате зиндагӣ мекунем ки барои шаҳрвандоне ки аз рӯи қонунҳои мавҷуда зиндагонӣ мекунанд, озодии фикру андеша, озодии амалҳо ки дар дигар гӯшаҳои олам нестанд, муҳайё гардонида шудааст. бисёриҳо аз ин имтиёзҳои имкониятҳо истифода накардаанд
мо ҳеҷ гоҳ озодӣ дар давлатамон доштаро ба дигар давлатҳо муқоиса накардем. мо озодии фикру андеша, озодии интихоб кардан ва маълумот гирифтан, озодӣ дар корҳои сиёсӣ, озодии тиҷорат, озодии моликияти шахсӣ, озодии сарватҷамъкунӣ, озодии истиқомат дар ҳар ҷои гӯшаи давлат, озодии издивоҷ, озодӣ дар имкониятҳои баробарӣ ҳаракат кардан ба вазифаҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ ки хоҳони он бошем, ҳатто ба вазифаи президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка ҳам озодӣ барои интихоб гаштан муҳайё гардонда шудааст. ҳамчунин мо дигар намуди озодиҳо дорем ки бояд ба қадри онҳо расем. акнун мо имтиёзу имкониятҳоеро ки ин озодиҳо ба мо додааст дида мебурем. агар оилаи миёнҳоли америкоиро барои мисол гирем, баъди озодии фикру андеша ва амал, инчунин озуқа, сару либос, хона ва се омили зарурии ҳаётӣ мебошад. ҳамаи хӯрокҳо ва асбобҳои барқӣ, пухтупаз ва тозакунӣ низ бо қувваи барқ мешавад. оби гарм ва шароитҳои мусоид барои оилаҳо пурра муҳайё гардидааст. яъне ҳама шароиту имконият пурра мавҷуд аст. ва сармоягузорон бовар кунед, аз сиёсатмадорон мо дар бораи озодиҳои Америка бисёр мешунавем. махсусан пеш аз интихоботҳо ва овоздиҳиҳо ин сару садоҳо хеле баланд мегарданд. ман хостам сарчашмаи ҳамаи ин озодиҳоро, сирру асрори онҳоро фаҳмида гирам. ман ҳуқуқи маънавӣ дорам, то ки баъди таҳлилу ташхисҳои зиёде сарчашмаи ин қувваҳои пинҳониро муайян намоям. зеро аз аввал зиёда аз 50 нафар шахсонеро ки ин қувваҳоро ташкил медоданд медонам. киҳо барои истифодабарии ин қувваҳо буда мутасадди буданашонро ҳам медонам. номи ин накӯкори ҳамаи инсонҳо ин сармоя мебошад. сармоя ва сармоягузорӣ ин на танҳо пул, балки ин роҳест ки гурӯҳи муайяни шахсони муттаҳид гашта роҳҳои воситаҳои истифодаи самараноки маблағҳоро барои истеҳсолу маҳсулотҳо ба дигарҳо ва барои беҳбудияшон фоида овардан истифода мекунанд. ин гурӯҳ аз олимон, устодон, мутахассисон, химикҳо, ихтироъкорон, иқтисодчиён, ташхисгарони нақлиёт, муҳосибҳо, ҳуқуқшиносҳо, табибон, муҳандисон ва дигар мутахассисон иборат мебошанд. онҳо роҳкушою раҳнамо мебошанд, ки роҳҳои навро дар соҳибкорӣ мекушоянду нишон медиҳанд. онҳо мактабу муассисаҳои таълимиро месозанд, онҳоро маблағгузорӣ мекунанд, роҳҳои нави замонавӣ месозанд, маҷаллаҳо мебаронанд, қисми зиёди хароҷотҳои давлатро мепӯшонанд, зиёдтар хароҷотҳоро пардохт мекунанд. агар кӯтоҳтар карда гӯем, онҳо ақлу хирад мебошанд, зеро онҳо ки маориф, маданият ва пешравии ҷамъиятро таъмин мекунанд. маблағ бе ақлу хирад ин хатарнок аст, вале агар вай оқилона истифода гардад, ин пешрафту тараққиёти ҷамъият мебошад. ҳамаи пешрафти ҷамъият дар сармоягузорӣ бунёд гардидааст. маблағе ки барои сохтани роҳҳои оҳан ва киштиҳо ва дигар нақлиётҳо садҳо миллиард долларро ташкил медиҳад. дар ин ҷо бо сарфаи музди меҳнати кормандон дар ҳамаи ин нақлиётҳо мебошад. вале нақлиёт ин як қисми тамаддуну пешравии ҷамъият мебошад. пеш аз он ки ягон чиро биёрӣ, аввал бояд онро истеҳсол карда тавонӣ. барои он ки маҳсулотро ба фурӯш омода шавад, ин миллионҳо доллар дастгоҳҳо, мошинҳо, ҷобаҷокунӣ дар амборҳо, нигоҳдорӣ, фурӯхтан, реклама ва маоши ҳазорон ва ҳазор кормандон, ҳамаи ин хеле маблағи калоне мегардад. на киштиҳо, на қатораҳо беинсон кор намекунанд. ақлу хирад зарур ва сармоягузорон заруранд. ман тарафдор ё зидди ягон системаи иқтисодӣ нестам. мақсади ин китоб, ки ман ба он зиёдтар аз ним аср сарфи меҳнат намудам, мехоҳам ки
донишҳои беҳтаринро барои сарватмандшавӣ, барои комёб гаштан, барои бобарор шудан зарур аст. барои фаҳмидани ҳамаи инсонҳо ёрӣ расонам. ман инҷо ба ду сабаб афзалияти сармоягузориро нишон доданӣ шудам. якум, ман ҳаракат кардам, ки шахсонеро, ки хоҳиши муваффақ шуданӣ доранд, ба онҳо шароиту имкониятҳои ба даст овардани маблағҳои калони худро нишон диҳам. дуюм, ман бо мисолу рангҳои тозаву бақувват ба ҳамаи онҳое, ки дидии дониста сармоягузории муташаккилонаро зери танқид гирифтанд, нодурустии фикри онҳоро гуфта гузаштанам зарур аст. мо дар давлати капиталистӣ зиндагонӣ мекунем ва ин давлат ҳамеша бо воситаи сармоя ё сармоягузорӣ пешрафта тараққӣ карда истодааст ва ҳамаи мо бояд хеле хуб фаҳмиданамон зарур аст, ки агар сармоягузорӣ муташаккилона набошавад, он гоҳ на боигарӣ мешаваду, на имконияту ва на шароити мусоид. барои ҳамин ҳам албатта муташаккилӣ кард ва зарур аст дар сармоягузорӣ. ҳар куҷое ки фаровонӣ ҳаст, пас дар ҳамон ҷо имкониятҳо ҳам ҳаст. ва шахсони бовиҷдони Америка имкониятҳои мусоидро барои сарватмандшавӣ давлат муҳайё гардондааст. он ҷое ки касе шароитро муҳайё кардааст, дигарон ҷои амалкуниро интихоб мекунанд. шахсе ки мехоҳад сарватманду бобарор шавад, бояд баъзе қоидаҳоро риоя кунад. имкониятҳоро ба ҳисоб гиред. дар ин давлати мо, ки сарватмандони зиёде он ба сар мебаранд, дар ин ҷо занҳо барои фақат ороиши рӯю мӯю пӯсташон миллионҳо доллар хароҷот мекунанд. агар шумо пулро ҷуста истода бошед, ба гирду атроф дурустар нигоҳ кунед. фақат барои тамоку миллионҳо доллар сарф карда мешавад. дар ин давлати мо бо хоҳиши худ, бо иштиёқу ҳавас соли миллионҳо долларро барои бозиҳои футбол, бейсбол ва дигар намудҳои варзиш сарф мекунанд. фаромӯш накунед, ки инҳо як қисми каме аз сарватҳост, вале истеҳсол, кашонидан, фурӯхтан ин сарчашмаи меҳнат, маошу зиндагии миллионҳо шахсон мебошанд. дар ин ҷо, яъне дар Америка, озодӣ ба шумо дода шудааст. шароиту имконияти фаровоне ба шахсоне ки дорои қобилияти баланд ва таҷрибадору кордон мебошанд, барои тезтар сарватманд шудан фароҳам оварда шудааст. дигарон ҳам агар бо ақлу фаросати дуруст амал кунанд, албатта онҳо ҳам боигариро ба даст медоранд. агар ба зиндагии барои хурду хӯроку ба зиндагии рӯзмарраашон бо меҳнати каме осон метавонанд рӯзгузаронӣ кунанд, ба шумо ҳамеша имконият пайдо хоҳад гашт. барои ҳамин ҳам аз он чизҳое ки ба шумо гуфтем, чизе дар худ мувофиқеро интихоб кунед. аз пайи он шавед, нақшаю барномаҳоро тартиб диҳед ва барои ба амалории он ҳаракат кунед. Америкаи капиталистӣ ба ҳама ҳам шароиту имкониятҳои мусоидро барои меҳнату барои ҷамъ намудани маблағу сарват фароҳам меоварад. вале бояд донист, ки ин системаи амалкунанда аз рӯи қонунҳои иқтисодии муайяне амал мекунад ва намегузорад, ки ба бемеҳнат ва ё ин ки аниқаш бе ягон хизмате накарда соҳиби маблағе гардед. фикру андешаҳо барои хотира. аз хизмати маркази хирад истифода кунед. вай имкониятҳои молиявии шуморо хеле васеъ мекунад. шахсонеро ки ба шумо ҳамкорӣ мекунанд интихоб кунед. дар амал 11 омили роҳбариро истифода баред. 10 сабабҳои нобарории роҳбаронро аз хотир набароред. дар бораи 6 соҳаҳое ки ба он роҳбарони нав лозиманд ва ҳамчунин оиди 5 роҳи ёфтани кори муносиб дар хотир нигоҳ доред. навиштани ариза ва дархостро мувофиқи нишондод ба барнома якҷоя ба куҷое ки пешниҳод намоед, ҳамин дарҳо барои шумо кушода мегардад. роҳбарону мудирон худашон шуморо даъват намуда ба шумо маоши баланду корро пешниҳод хоҳанд кард. пешравию тараққиёти Америка ба сармоя ва сармоягузорӣ
асос гузошта шудааст ва барои шумо низ як ҳиссаи аз ин сарватҳо барои баҳраманд гаштан ҷудо карда шудааст ва метавонед ки шумо баҳраманд гардед. муваффақият ба ҳақ гуфтан ниёзе надорад, вале бебарориро ҳақ гуфтан нашояд. яъне аз шароиту имконоти мавҷуда оқилона истифода карда муваффақ гаштан лозим, бобарор гаштан зарур аст ва ҳамааш дар дасти худи шумо мебошад. боби ҳаштум, қадами ҳафтум ба сӯи сарватмандӣ қарор. шумо мебинед ки чӣ тавр фикру андеша ба шумо роҳи амалкуниро мекушояд. шумо мефаҳмед ки чӣ тавр бо кадом вақт фоида ё ки даромад ба даст оварда метавонед. ман 25 000 таърихҳои нобарориҳоро таҳлил кардам. маълум гардид ки ҳар чӣ қадар кори калонтар бошад, пас беҷуръатӣ хеле хатарнок аст ва бо он хоҳише ки корро ба ақиб партофтанро ҳама дорад. баъди хонда ва охир расондани ин китоб шумо имконият доред ки худатонро санҷида бинед ки оё шумо маҳорати ба тезӣ қарореро қабул карданро доред ё не. зеро бояд ки худи шумо ҳам ин корро таҷриба карда диданатон зарур аст. таърихи сарватмандшавии сарватмандони бузург нишон медиҳад ки қариб ҳамаи онҳо қарорҳои худро хеле ба тезӣ зуд қабул карданд ва хеле кам ва боэҳтиётона онҳоро аҳён тағйир доданду халос. вале таърихи бебароронро агар дида бароед, ҳамаи онҳо хеле ҳам деру дуру дароз қарор қабул мекунанд ва баръакс тез онро тағйир додан мегиранд. ҷаноби Генри Форд одати хеле ба тезӣ қабул кардани қарорҳояшро дошт ва хеле ҳам кам онҳоро тағйир медод. маҳз ана ҳамин одати хислатҳояш буд ки вай автомошини маркаи Тайро ки маслиҳатчиёнаш ва ёрдамчиёну харидорон танқид карда буданд, боз истеҳсол кардан гирифт. мумкин ки ана ҳамин одати сахтгирӣ ӯро сарватмандтарин шахси рӯи олам гардонда бошад. дигарон ҳар чӣ ки хоҳанд гуфтан мегиранд, вале шумо бояд зиндагонӣ кунед. шахсоне ки маблағи кам доранд, ба ҷои худашон фикру андешаи дуруст кардан, роҳ ёфтан ба фикру ақидаи дигарон кор мекунанд. фикру ақида ин моли аз ҳама арзону беарзиш аст. аз кадом шахс ки пурсед, ба шумо чандин хел фикру ақида ва роҳҳоро пешниҳод мекунад. агар шумо дар вақти қарор қабул кунед ба фикру ақидаи дигарон кор кунед, пас хоҳишҳои шумо иҷро намешавад. умуман кору амали худро ба ғайр аз маркази ақлу хирад ба дигарон маълум накунед. ҳатто наздиконатон ҳам баъзан ба ҷои маслиҳати дурусте ба шумо додан мумкин аст ба баъзе корҳои шумо бо гуфтаҳояшон ба шумо монеа созанд ё халал расонанд. аз ҳамин сабабҳо ҳам ҳазорҳо шахсон азоб мекашанд. охир шумо худатон ҳам ақлу хирад ва фаҳму фаросати заруриро доред. бигузор қарори дурустро худатон қабул кунед ва аз пайи он шавед. агар ба шумо факту рақам ё ахборе лозим бошад, албатта онро ба даст оварданатон зарур аст, вале ба касе дар бораи азму мақсади худ нафаҳмонед. шахсе ки бисёр сухан мекунад, вай хеле кам кор мекунад. агар шумо зиёдтар сухан кардан гиред, пас шумо чизҳои лозимиро камтар мефаҳмед ва дар вақти гап задан мумкин ки сирру асрори худатонро кушода диҳед ки оқибати хубе надорад, зеро ки ҳама ҷо ҳасудхӯрон ҳастанд. барои ҳамин ҳам мақоле ҳаст ки хомӯшӣ ва худдорӣ ин бебаҳост, хомӯшӣ ин тиллост. ҳаминро аз хотир набароред ки ҳама ҳам сарватманд шудани мехоҳанд ва агар шумо фикру андешаҳои худро гуфта монед, мумкин баъзеҳо аз имконияту шароити қулай истифода кунанд ва аз шумо пештар ба ин пешниҳоди шумо соҳиб гарданд. хуб мешуд ки бо ҳарфҳои калон калон бо вариқи матни зеринро навишта ба ҷои намоёни хонаатон овезон кунед ва ҳар гоҳ дида аз рӯи он амал кунед. чӣ карда тавонистанатро
ба тамоми олам гӯй, вале аввал онро худат сохта нишон деҳ. ё ин ки мақоли дигар, қадру қимати шахс на ба сухан, балки бо амалаш баҳо дода мешавад. таърих чӣ хел пайдо мешавад? бисёр вақт қабули қарори зарурӣ мардонагӣ ва шуҷоатро талаб мекунад, зеро хатарнокиҳои зиёде дорад. ин ба ҳамин қарорҳои бузурге ки ба пешравии ҷамъият вобастагӣ дорад дахл дорад. қарори машҳури баробарҳуқуқии ҳамаи халқҳои Америка ки оид ба нажоду миллат аз тарафи президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка Авраам Линколн қабул карда шуда буд. қарор ҳамин ба ҳамин мисол шуда метавонад. ё ки қарори Суқроти бузург ки ба нӯшидани заҳр тайёр буд, вале фикру ақидаашро дигар накард. аз байн чандин асрҳо гузашта бошад ҳам имрӯз ба шарофати вай ҳама аз озодии сухан ва озодии фикру ақида бархурдор мебошанд. вақте ки генерал Роберт Ли дар вақти ҷанг қарори ҷасурона қабул карда ба тарафдории ҷануб гузашт, аз ин ҷони худро бисёр ҳам дар хатар гузошта буд, вале ҷони чандин ҳазор касонро наҷот дода тавонист. ҳодисае дар Бостон. қарори асосие ки барои халқи тамоми Америка он буд ки дар Филаделфия 4 июли соли 1776 қабул шуда буд. вақте ки 56 нафар мардон имзоҳои худро ба зери ҳуҷҷате гузоштанд ки ба Америка озодӣ меовард, ва ё ин ки ин 56 нафар мардон бояд ба дор кашида мешуданд. шумо албатта ин таърихро шунидаед ва медонед, вале аз он дарсе нагирифтаед. таърих мо онро ҳамон тавре медонем ки ба мо онро устодон омӯзонданд. мо муҳлатҳо ва номҳои муборизон Волли Фирс, Йокар Таун, Чарлз Вашингтон, Ҷорҷ Вашингтон, Лорд Корнуэллисро медонем, вале оё мо ҳамин ҳодисаҳои воқеаҳоеро ки ба Америка озодӣ овардааст медонем? дар ягон китобу асарҳои таърихнависон мо дар хусуси ин қувваи бузург ки ба халқи Америка озодии калоне овардааст нишон дода нашудааст. бори дигар ба ин воқеаҳо назар карда 5 марти соли 1770 солдатҳои англис дар кӯчаҳо равоҳо карда назорат мекарданд. таҳҷоиҳо ба сӯи сарбозон сангпартоӣ мекунанд. афсарон ба тирборонкунӣ сар мекунанд. барои муҳокимаи ин ҳодисаи шудагузашта ансамблеяи халқҳо ҷамъ меояд ва дар он ҷо Ҷон Хэнкок ва Самуэл Адам нотарсона ба минбар баромада таклиф мекунанд ки артиши Британияи Кабир аз Бостон бароварда шавад. маҳз қарори дурусти баровардии ин ду шахси бузург ба оғози амалиёти калонер асос бахшида ҳамаи сарбозон аз Бостон пурра бароварда шуданд ва ин ҳодиса ба дигаргун гардидани самти тараққиёти ҷамъиятӣ дар тамоми Америка сабаби калоне гардид. ақлу хират хуб аст, албатта агар ақлу хиради ду шахс бошад боз ҳам беҳтар. Ричард Генри Ли шахси баҳурмату таърихии давлатамон гардид, зеро бо Самуэл Адамс ҳамеша дар мукотибаҳояш оиди беҳтар гардондани зиндагии аҳолии маҳалҳояшон амал мекарданд. маҳз ана ҳамин фикр Адам фикру андешаҳояшро навишта хостори он буд ки байни ҳама штатҳои Америка бояд алоқа барқарор карда шавад ва ин пешниҳоди оқилонае буд. баъди 2 сол воқеаҳои Бостон соли 1772 Адамс ба Ассамблеяи миллӣ пешниҳод кард ки комитети хабарнигорон ташкил карда шавад. ана ҳамон аввалин қувва ташкил шуда буд ба тамоми Америка озодӣ оварда тавонист. гурӯҳи марказии хират ки бо сарварии Адамс, Ли, Хонкок ташкил карда буданд оғози ҳамаи бобарориҳо буд. қароре ки рафти таърихро тағйир додааст. ба ҷои ҷаноби Хапкинс губернатори нав ба Массачусетс
ҷаноби Гейтс таъин карда шуда буд. ҷаноби Гейтс ба назди Самюэл Адамс намояндаи худро фиристод. намояндаи полковник Фентон ба Адамс пешниҳод кард, ки рақобатро бас кунад ва барои ояндаи худ ҳамкорӣ кунад ва дар пеши Адамс интихоби роҳи ҳаётан зарур меистод. Адамс ба полковник Фентон муроҷиат карда аз ӯ хоҳиш кард, ки то ба ҷаноби Гейтс рафта суханҳои вайро на резондаю на чаконда пурра расонад. бигузор ҷаноби Гейтс дигаронро таъна накунанду, зеро ман ҳамеша ба хизмати халқу ватанам ҳозир мебошам. аз ин ҷавоб ҷаноби Гейтс бисёр хашмгин гардид ва барои чораҷӯӣ омода гашт. Адамс ва Хэнкок бошанд ҳамфикрони худро ба маҷлиси пинҳонӣ даъват намуда, дарро аз дарун бо калид қулф кард ва эълон кард, ки то қарори дурусту қатъӣ қабул нашавад, ҳеҷ кас аз ин ҷо баромада ба хонааш намеравад. баъзеҳо ба тарсу ҳарос афтоданд, баъзе дигарон бошанд ба воҳима афтода аз оқибатҳои ин амалашон ба ташвиш буданд. вале хеле хуб буд, ки дар ин байни онҳо ду шахси нотарсу ҷасуру пурқудрати Адамс ва Хэнкок буданд. онҳо бо матонат баъди баромадҳои пурмуҳтаво ба дигарон фаҳмонда тавонистанд ва бо розигии дигарон қароре қабул карданд, ки 5 сентябри соли 1774 анҷумани якуми континентии Америкаро даъват кунанд. баъди ин давоми 2 сол баъди анҷуман 7 июни соли 1776 Ричард Генри Ли ба вакилон муроҷиат карда гуфт: ҷентлменҳо, мо ҳамаи мустамликаҳои Америка бояд озод ва мустақил бошем. мо ба ин ҳуқуқ дорем ва вазифадор мебошем ва инро талаб карда аз пайи ин мешавем ва мо албатта оянда халқи озод мебошем. Томас Ҷефферсон бо овози баланд ин нутқи таъсирнокро мехонад. ҳамин нутқи таъсирбахши Ли, ки хеле бо ҳарорату бо садоқат гуфта шуда буд, тамоми вакилонро ба ваҷд овард ва онҳо дуру дароз онро муҳокима намуданд. баъди чанд рӯз ҷаноби Ли боз ба сухан баромаду гуфт, ки ҷаноби раис, ҷаноби вакилон, пешниҳоди ман чанд рӯз аст, ки муҳокима шуда истодааст. ин ягона роҳи дуруст барои мо мебошад. бигузор ин рӯзи нек, рӯзи зодрӯзи Республикаи Америка барои тамоми халқҳои Америка гардад ва ба олам аниқ гардад. ҳамин тавр баъди чандин тағйироту иловаҳо 4 июли соли 1776 Томас Ҷефферсон нутқи таърихӣ кард. баъди ба зери ин ҳуҷҷат 56 нафар имзо карданд. маҳз ана ҳамин қарор ба пайдоиши миллат сабаб гардид. қувваю қудрати ақлу хиради тарбиятшуда ба фалсафаи ин китоб шинос шуда шумо тасдиқ шудани онро мебинед, ки ақлу хират, ки бо хоҳиши бо тамоми ҳастӣ асоснок карда шудааст, хусусиятҳои амалигардии табииро доро мебошад. тасдиқи ин гуфтаҳо таърихи ҳозир гуфта шуда ва таърихи ташкилоти ширкати United States Steel мебошад. агар шумо тарзу усули муваффақшавиро донистан мебошед, пас пеш аз ҳама мӯъҷизакорӣ накунед, зеро ин ҷо ягон хел мӯъҷизае нест. фақат қонунҳои абадии табиат амал мекунад ва ба ҳама шахсе, ки соҳиби имони қавӣ бошаду мардонагӣ зоҳир намояд, суботкорӣ кунад, пеш меравад. пешвоён дар ҳама соҳаҳо ҳам қарорҳоро ба тезӣ ва аниқ қабул мекунанд. ин хусусиятҳои махсуси пешво будан мебошад. дар амал ҳамеша шахсонеро ёфтан мумкин аст, ки кору амали онҳо нишон медиҳад, ки онҳо куҷо рафтанро хуб медонанд. қарор қабул карда натавонистан ҷисму ҷонро дар ҷавонӣ беҳол мекунад ва махсусан агар ҷавон баъди хатогии хатми мактаб бошаду мақсади аниқе дар зиндагӣ надошта бошад. ин душвор аст.
суботкорӣ ҳамеша ҷасирию мардонагиро металабад. баъзан мардонагии хеле бузургеро зарур мебошад. ҳар касе ки чун Самюэл Адамс ки озодии Америкаро бо тамоми ҳастияш мехост ва талош мекард ва аз пайи он чӣ қадар азоб кашид, вале ба мақсадаш расид, албатта дигарон ҳам ҳамин хел ба мақсади гузоштаашон хоҳанд расид. фикру андешаҳо барои хотира. қарори дуруст қабул карда натавонистан ин сабабгори асосии нобарорӣ мебошад. зиндагонии шуморо фақат ақлу хиради шумо идора мекунад. қарори таърихии соли 1776 қабул намуда то имрӯз қувваи қудрат ва боварӣ мебахшад. ҳамеша суботкор бошед. аз пайи иҷрои қарор бошед. барои он ки қарори муҳиму самаранок қабул намоед, албатта таҳлили ҷиддӣ намоед. чӣ тавре ки дигарон мекарданд. агар ба тамоми ҳастӣ озодиро хоҳад, албатта озодиро ба даст меоред. ва агар бо тамоми ҳастӣ сарватро хоҳиш дошта бошед, пас албатта сарватманд мешавед. асоси қудратмандӣ дар қудратмандии шахс мебошад. боби 9. қадами 8 ба сӯи сарват. суботкорӣ. зарурияти донистани заифиҳою камбудиҳо дар роҳи ба мақсад расидан ва аз онҳо раҳоӣ ёфтан шарт ва зарур мебошад. ана он вақт суботкорӣ ба дилпурӣ, боварӣ, таҷриба ва қудрат табдил меёбад. суботкорӣ ин омили муҳим дар роҳи табдилгардонии хоҳиш ба маблағ мебошад. асосу таҳкурсии суботкорӣ ин қувваю қудрати ирода ё ин ки иродаи мустаҳкам мебошад. иродаи мустаҳкам ва шавқу рағбат дар муттаҳидӣ самараи бузургеро меоранд. сабаб чӣ бошад ки оиди шахсоне ки боигарӣ зиёдеро доранд, гапҳои нодурусту ноадолатона паҳн карда онҳоро ҷинояткор, шахсони бадкирдор ва бераҳм меноманд. онҳоро дуруст намефаҳманд. онҳо чизи хеле муҳим, иродаи мустаҳкам ва шавқу рағбати зиёде доранд. суботкорона сӯи мақсад равона мегарданд ва онро соҳиб мегарданд. бисёриҳо аз аввалин нишонаи бебарорӣ аз баҳри корашон мебароянд, вале шахсони қавиирода ҳамаи монеаҳоро гузашта ба сӯи мақсад пеш мераванд ва албатта ба мақсадашон мерасанд. дар калимаи суботкорӣ ягон душворие нест, вале шахсоне ки дорои ин хислат мебошанд, ин монанди кони маъдани тилло аст. маъдани қиматбаҳо аст ки аз он пӯлод гудохта мешавад. мо дар бораи 13 омилҳои сарватмандшавиро гуфта будем. ҳамин омилҳо ҳамин вақт қобили қабул мегарданду амал мекунанд он вақте ки шумо суботкору қавиирода бошед. беқувватӣ. агар шумо аз рӯи пешниҳодҳои ҳамин китоб амал карданӣ бошед ва донишҳои гирифтаатонро дар амал таҷриба карданӣ бошед, пас қадами аввалин барои фаҳмидани суботкории шумо бояд 6 пешниҳодҳое дар боби хоҳиш оварда шудааст иҷро намуданатон зарур аст. ҳоло ки шумо ба қатори миқдори ками шахсоне ки нақшаву барномаҳои аниқ барои муваффақшавӣ доранд дохил нашудаед, пас бояд хеле бодиққат дастурамалро омӯзед. набудани суботкорӣ ин яке аз сабабҳои асосии паҳнгаштаи нобарорист, вале ин камбудиро ба ками ҳаракату кӯшиш ислоҳ кардан мумкин аст. ҳамааш аз қувваи хоҳиши худи шумо вобастагӣ дорад. оғози ҳамаи дастовардҳо ин орзую ҳавас ва хоҳиш мебошад. ҳамеша инро дар хотир нигоҳ доред. агар хоҳиши худ хурд бошад, пас натиҷаи паст меорад. ин монанди он аст ки оташи паст гармии кам медиҳад. агар шумо худатон фаҳмида бошед ки ба шумо суботкорӣ намерасад, пас инро хеле ба осонӣ муолиҷа карданатон мумкин аст. дар худатон оташу алангии хоҳишро баландтар кардан гиред. алангии хоҳишро баланд кунед, то ки вай аланга задан гирад. китоби мазкурро то ҳамин ҷо омада боз ба боби хоҳиш баргардед ва ба иҷрои дастурамали 6 қадами табдилгардонии хоҳиш ба маблағро аз нав хонда иҷро кунед. ҳаракат ва
کوشش و غیرت و شما که خواهش سختی ثروتمندشوی را دارید مدد میرساند. اگر شما بی‌طرفی و دودلگی کنید شما هیچگاه میلیونر شده نمیتوانید. شخصانی که عقل و خردشان به بایگری نگرانده شده باشد به خود طرفی خود البته میلیون ها را میکشند. اگر انیق به شما ثباتکاری نرسد پس دقت خود را به دستورالعمل که با قوه اراده بخشیده شده است توجه خود را روانه کنید. از خدمت مرکز خیرات درست استفاده برید و شما این صفتهای ضروری را صاحب میگردید. همه دستورالعمل‌های الهی در باب خود تلقین کنی و ذهن نیمه‌هوشیار آورده شدند. از روی این دستورالعمل‌ها کار کردن گیرید تا آن دمی که این به شما عادت گردد و به ذهن و شعور شما خیلی روشن پیدا شود. انا از همین وقت سر کرده ثباتکاری اتفاقچی شما میگردد. شما خواب رفته باشید و یا بیدار باشید ذهن و شعور شما کار خود را فعالانه به جا آوردن میگیرد. اگر فکر و اندیشه کردنی باشید پس درباره پول البته فکر کنید. تا عرق نکنی ثروتمند نمیشوی. برای آنکه نتیجه به دست آید باید که همه قاعده های نشان داده شده را باید اجرا کرد تا آن دمی که با کوشش و غیرت شما را برای به دست آوری مقصدهایتان همراهی کند. دیگر راهی در خود تشکل دادن مهارت فکر و اندیشه‌رانی عاید مبلغ وجود ندارد. فقیری به نزد آنهایی میآید که آنها خودشان را فقیر حساب میکنند. انا به همین قانون ثروت‌ها هم البته اطاعت میکنند. اگر شما ذهن و شعور خود را به بایگری و ثروتمندشوی پر نکنید پس فقیری جای آن را میگیرد. برای در ذهن و شعور به نگاه و به آب و آذوقه هم افزایش می‌یابد، ولی برای ثروتمندشوی عقل و شعور را البته نگاهبین نمودن پرورش کردن لازم است. فقط خیلی درست و معنای این گفته ها صرفم رفته بعد اهمیت ثباتکاری در جمع کردن ثروت را فهمیدنتان ممکن است. ثباتکاری نداشته شما بازی را سر نکرده صاحب باخت میگردید. ثباتکاری همه مانعه ها را برطرف کرده همیشه غلبه میکنه. با قربی و قیمت بهایی این صفت ها به همه معلوم است. همه کسان هم البته عقلم باری هم در خواب خود از ترس بیدار گردیده اول از جای خود نجنبیده نتوانسته بعد آهسته آهسته اول پنجه هایشان را دست و پای ها را به حرکت میارند. یعنی همه حرکت ها آهسته آهسته و با مرام و پای در پای عملی خواهند گشت. دوست مخفی شما اکنون به شما فهمیدن خیلی آسان میگردد. همیشه ثباتکار و قوی اراده بودنتان شرط است. شرط و ضرور مخصوصا در آغاز کار. ثباتکاری البته به شما موفقیت میآورد. اگر شما به مرکز خیرات شخصان ارزنده را گرفته باشید و اگر در بین آنها اقلا یک نفر به شما برای ثباتکار بودن و پیش رفتنتان را درست آموزانده تواند کار شما باز هم خوب میگردد. بسیاری از میلیونرها از همین قوه استفاده میکردند. آنها در خودشان عادت ثباتکاری را مشق داده حتی از لحظه های ناگوار هم به آسانی برآمده توانستند. ثباتکاری این بهترین حمایه از ناکامی هاست. هر قدر که ناکامی شما را دنبالگیر کند هم باز به هر حال از ثباتکاری شما را غالب میگرداند. ثباتکاری همراه و همقدم شماست و همیشه به شما مددش میرسد. به نظر چنین میرسد که گویا یک قوه ناعیانی که آدم را برای پربرداری امتحان میکند. این تصورات مخصوصا به شخصانی که پس از ناکامی ناامید نگشته از نو به قوه و با روح بلندی به سوی مقصد روانه میگردند پیدا میشود. همه چپک زده به وی خواهند گفت که ما میدانستیم که تو از عهده این کار میبری.
мо ба ту бовариҳои калоне доштем, вале ин қувваи ноаён аввал суботкорӣ ин шахсро насанҷида ҳеҷ гоҳ муваффақ нагардидааст. шахсоне ки аз ин санҷиш нагузаштанд соҳиби баҳо нагаштанд, вале шахсоне ки ин санҷишро бо сарбаландӣ гузаштанд соҳиби мукофоти баланди арзанда гардиданд. яъне онҳо мақсади гузоштаашонро иҷро карданд, ба муроду мақсади худ расиданд. ба ғайр аз ин онҳо соҳиби подоши бузургтаре гардиданд. онҳо соҳиби донишу малака гардиданд. онҳо ба хубӣ фаҳмиданд ки баъди ҳар як нобарорӣ албатта муваффақияту бобарориҳо омаданаш зарур мебошад. аниқтараш то бад нагӯӣ нек наояд гуфтанд. мағлубият ин дер намепояд. шахсоне ҳастанд ки аз рӯи таҷрибаву малакаҳои худашон ба даст оварда хеле хуб медонанд ки суботкорӣ ин қасри мустаҳкамест ба дару деворҳои рахнанашаванда. дар ин қаср муҳофизатгарон бо чунон ҷидду ҷаҳд кӯшишу ғайрат мекунанд ки дер ё зуд соҳиби ғалаба мегарданд. баъзан дар ҳаёт дар пеши инсонҳо монеаҳо пайдо мегарданд, вале қувваи бузургтар аз суботкорӣ ва қавииродагӣ нест ки барои паси сар кардани ҳама гуна монеаҳо мададрасону пешбар бошад. зеро маълум аст ки касе ки суботкор нест, пас дар бораи муваффақият ҳоҷати ҳатто фикр кардан ҳам нест. ҳамин сатҳҳоро навишта истода ман ба атроф назар кардам ва бродвеи бузургу боҳашаматро дидам. аз тамоми гӯшаҳои канори олам ба ин ҷо одамон барои ҷустуҷӯи пул, сарват, шӯҳрат ва муваффақият меоянд. баъзан ягон шахсе аз ин анбӯҳи омадагон ба пеш меравад ва роҳи худро ёфта ба мақсад мерасад ва ҳама хоҳанд гуфт ки ана боз як шахсро бахт мадад кардааст. бородиро фахт кард, вале ин кор ба осонӣ ба амал намеояд. бородӣ истеъдодро маъқул медонад ва онҳоеро шарафу шӯҳрат мегардонад ки ноҳаросанд, аз мушкилиҳо наметарсанд. мана мо ба шумо сирру асрори чӣ тавр фатҳ кардани Бродвейро наздик омадем. ин сирру асрор низ аз суботкорӣ ҷудонашаванда мебошад. ин таърихи фенни хорст ки суботкорию қавииродагӣ ба вай имкон дод ки фатҳи роҳи бузурги сафед паси сар гардид. вай ба Ню-Йорк барои сарватмандшавӣ омада буд ва ба кори адабӣ машғул буд. вай рӯзҳо кор мекард ва шабона умеду орзуҳояшро ба ҷо меовард. вале хонум Херб Бродвейро 4 сол санҷида дид. баъзан вақте ки ноумедӣ ба ӯ таъсир мекард, хонум Херст аслаҳо намегуфт ки хайр майлаш Бродвей ту бурд кардӣ, ман натавонистам. Не, вай асло ин гапро намегуфт, балки мегуфт хуб Бродвей, ту ҳамаро ҳам ноком кардаӣ. ман дида истоям, метавонӣ, фақат манро наметавонӣ. ман туро маҷбур мекунам ки ба ман таслим гардӣ. яке нашриётҳо аниқаш Saturday Evening Post ба хонум Херст 36 маротиба ҷавоби рад додааст. агар нависандаи дигар мебуд, баъди бори аввал рад кардани чопи корҳои эҷодияш аз баҳри ин кор мебаромад. вале хонум Финни оқиб нагашта давоми 4 сол барои худаш кӯпруки калоне таҳия кард, зеро вай фақат ба ғалаба, фақат ба муваффақият ният дошт ва аз мақсади гузоштааш оқиб нагашта ба пеш мерафт ва ҳаракат мекард. баъдтар тағйироти калоне шуд. имтиҳонгирандагони диданашаванда ба вай баҳои аъло гузоштанд ва вай аз имтиҳони санҷиши устуворӣ ба сарбаландӣ гузашт. ана аз ҳамон маврид сар карда нашриётҳо дари хонаи хонум Фенниро охурча карда гирифтанд. маблағҳои зиёде омадан гирифтанд. баъдтар вайро кормандони кино ва дигар кормандони дигар соҳаҳо
дарёфт карданд ва акнун пулҳо ҳамчун дарё равона шуданд. ман ба шумо таърихи суботкории хонумро баён кардам. бродвей ба ҳамаи омадагон албатта як пиёла кофе ва сендвичро пешниҳод мекунад, вале аз дигарон ки хоҳиши баландеро интизоранд, суботкорию қавииродагиро мехоҳад. кейт смит ин сатрҳоро хонда истода бояд ба худо шукр гӯяду омин гӯяд, зеро вай солҳои зиёд бе ягон маблағи дуруст дар саҳнаҳо сурудхонӣ мекард. бродвей ба вай гуфт: сурудхондан мехоҳӣ? марҳамат, агар тавонӣ суруд хон. ва кейт суруд хондан гирифт, зеро ки вай сароиданро ба хубӣ метавонист ва дӯст медошт. дар охир бродвей монда шуд ва гуфт: худаш чӣ гап? агар ту ҳамаи инро гузашта тавониста бошӣ, нархи худатро гӯй ва меҳнати ҳалол кун. ва хонум смит нархи худашро гуфт, нархи хеле ҳам баланду арзишмандеро. ҳама кас ҳам суботкор шуда метавонад. суботкорӣ ин ҳолати зеҳну шуури шумост. ана барои ҳамин ҳам вайро нигоҳубин кардан мумкин аст. ба монанди ҳолатҳои гуногуни зеҳну шуур, суботкорӣ ҳам ба якчанд омилҳо асос меёбад, ки аз он ҷумла ҳадафи аниқу равшан, аҳамияти он ки бояд ту чиро хоҳонӣ, чӣ хоҳиш дошта бошӣ, ки ин аввалин ва асоситарин қадам ба сӯи пешравии суботкорӣ мебошад. ҳолатҳои ҳаётан зарурӣ барои монеаҳоро паси сар кардан ёрии амалӣ мерасонанд. дуюм, хоҳиш. майлу хоҳиши зиёд суботкориро бардавом мегардонад. агар ин ягон шавқу рағбати зиёд бошад. сеюм, боварӣ ба худ. бобарорӣ он ки шумо аз уҳдаи нақшаи кашидаатон баромада метавонед ва ба шумо суботкорона пешрафтан дар ин ҷо мадад мерасонад. чорум, нақшаву барномаҳои мушаххас ва аниқ. нақша ё барномаи сохташуда ба шумо ҳисси суботкориро зиёд мегардонад. панҷум, таҳлили аниқ. нақша ё барнома шумо ба таҷриба ва факту рақамҳо асоснок карда нақшаи худро сохта бошед, суботкориро мустаҳкам мекунонад. ва баръакс, агар ки ба ҷои таҳлил ва тахмин гумон асос дошта бошед, пас ягон хел суботкорӣ дар ин ҷо намешавад. шашум, ҳамкорӣ. фаҳмида тавонистани якдигар ба ҳурматӣ ҳамеша ба суботкорӣ мадад мерасонад. ҳафтум, қувваи ирода. суботкорӣ ҳамчунин барои сохтани нақшаҳое ки барои ба даст овардани мақсад равона гаштан қувваю нерӯ мебахшад. ҳаштум, одатҳо. суботкорӣ ҳамчунин натиҷаи одатҳоямон дар хулқу хислатамон акс меёбад. зеҳну шуур ҳамарӯза ба худ хусусиятҳои таҷрибаҳоеро мегирад, ки мо аз онҳоро иҷро мекунем. давою дорӯи беҳтарин ба муқобили тарсу ваҳм ин иқдому ғайрат, ҳаракат ба сӯи ҷасурию далерӣ ва пурқудратӣ мебошад. шахсе ки дар муҳорибаҳо дар сафи пеш бошад, хеле хуб инро медонад, мефаҳмад. ному неку кори нек натиҷаи суботкории зиёд мебошад. номукаммалӣ дар суботкорӣ. пеш аз он ки аз суботкорӣ ба дигар мавзӯъ гузарем, бояд шумо муайян намоед ки шумо аз дигарон чӣ фарқияте доред, чӣ бартарие доред ва ба шумо чӣ намерасад, чӣ камбудие доред. ҳамаи инҳоро дуруст фикру андеша кунед ва баъд шумо хоҳед дид ки мумкин ки мушкилоти шумо дар чист. худатон мушкилотатонро дида метавонед. ин таҳлил ба шумо имкон медиҳад ки боз ҳам худро дурусттар шиносед. дар поён ҳамаи он душманҳои шумо ки мобайни шумо ва муваффақият истодаанд номбар карда шуданд. дар ин
روی خط شما نه تنها نشانه ها، نشاندادها، بلکه نارسایی ها در ثباتکاری و همچنین سست اراده و سستی هایی که باید پسی سر کرده شوند معین کرده شده است. یکم، ندانستن خواهش های اساسی خود. دوم، سستی، عقب‌پرتایی با سبب و بی سبب. همیشه هزارها بهانه یافتن ممکن. سوم، نداشتن اشتیاق و هوس برای به دست آوردن دانش‌های مخصوص. چهارم، دودلگی و بی‌جرأتی در همه حالت‌ها. اینچنین عادتی به سر دیگران پرتافتن جوابگری. پنجم، عادتی به جهت و شرایط را بهانه کردن به جای نقشه دقیق انیق ترتیب داده عمل کردن. ششم، خودپرستی، خود را دوست داشتن. به این درد دوا قریب که نیست. هفتم، بی‌طرفی و بی‌فرقی، انیق‌ترش بی مبارزی و بی مقابلت به همه مسئله ها راضی شدن. هشتم، عادت گناه های خود را به دیگران پرتافتن. نهم، نداشتن میل و رغبت درست. دهم، همیشه حاضر بودن به انجام کار اگر کمی نابرابری شود. یازدهم، نداشتن برنامه انیق عمل یا اینکه نقشه درست. دوازدهم، تغییرات و علاوه به نقشه را به اعتبار نگرفتن. سیزدهم، خواستن به جای میل و رغبت کردن. چهاردهم، عادت به فقیری مراسا کردن به جای آنکه به سوی ثروتمندی حرکت کردن و خواهش کردن و امید کردن. عموما نداشتن خواهشی ثروتمند شوی و ثروتمند بودنی. 15 دوستی با قماربازان، هیچی نداده صاحب یگان چیز شدن و عموما راه‌های نادرست و خطا. 16 ترس و وهم از تنقید از فکر و اندیشه های دیگران. بعضا از این هم دیگران چی فکر میکنند یا چی میگفته باشند و چی میکنند. شخص ترسانچک حتی قابلیت فکر و اندیشه و عمل کنی را هم گم کردنش ممکن است. تنقید کردن کاری دشوار نیست. بسیار شخصان در زیر تاثیر والدان، دوستان، خویشاوندان و جمعیت زندگی میکنند و نمیتوانند به خواست خود زندگی کنند و از ترس تنقید بسیار هم در ترس و هراس میباشند. بسیاری ها در وقت انتخاب همسرش خطاگی میکنند و همیشه نارضای و غمگین میگردند و از ترس سخنها و محاکمه‌رانی دیگران این کمبود را اصلاح نمیکنند. میلیون ها نفر از امکانات آموختن صاحب معلوماتگیری محروم میمانند. بعضیا امکانات خود را در تجارت استفاده نمیبرند، زیرا در حالت نابرابری از محاکمه کنی دیگران، از گپ‌زنی دیگران میترسند. معلوم است که ترس و وهم از خواهش و ثروتمند شدن دیده بالاتر می‌ایستد. در باز بسیاری ها به پیش خود مقصدهای کلان، حتی از ترس دیگران وظیفه کلانتری را هم نمیگذارند و آرزو شدنی هم نیستند. وقتی که اندرو کارنگی به من برای 20 سال حیاتم را برای تحلیل کردن و آموختن و موفق شوی و باوراری بخشیدن پیشنهاد کرد، اولین حسیات من البته ترس و هراس بود. آدمان چی میگفته باشند و من آیا بسر میکرده باشم، ولی این پیشنهاد کارنگی پیش مقصد مانده بود و من برای اجرای حتی یک قسم آن خود را خوشبخت می‌حسابیدم. در حال در عقل و خرد من چندین سبب‌ها و عرض‌ها برای رد کردن این پیشنهاد پیدا شدند. کدام یک آواز داخلی به من گویا میگفت این کاری تو نیست. نزدیکان به این چی خواهند گفت؟ برای زندگی چطور کار میکنی و عموما تو خودت کیستی که به چنین مقصدهای و کارهای کلان دست زنی؟ برای چی تا این دم هیچ کس این کار را نکرده است و باید برای چی تو میکردی و غیره و هاکذا، که این همه ترس‌های میراثی بودند، از روز تولد در من جای داشتند. ولی من پیش از این هم بعداً پیشنهاد و امکانیت‌های فراوانی داشتم. بعدتر بعضی به دست آوردن تجربه کلان حیاتی من به خلاصه آمدم که بسیاری فکر و اندیشه به عالم ناپوره و یا خام می‌آیند و به آنها قطره هوا یعنی نقشه و برنامه انیق لازم است و البته عمل کردن شرط است.
ва ҳар лаҳзаи ҳаёт ба онҳо барои зиндагӣ кардану пешрафтан шароиту имкониятҳои зиёде шуда мегиранд.